لا إله إلا الله استجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبيرا كبي يكون الله أيوة أقبض مندي بنيامين اليوكندي يواتي يكون ياوون غني كنيا وجنا سابو يوغاد سنة ياوون كنيا لو كيغاتي دا أنكون ينا هيكينو يوغاد سو أتي جمان دا أنكون ينا هيتا غا خرجا himbe gara gode ngarangu nyukundu tahana ari ga sage ken serebane yana mude ngari ngeyo kendi keta ara tongo ni ngangna hindi ga ngompa ye jamango sikana agranu ya maka yo serentra ko bondi ando gure ngo sage ne jamanga simana ja ida gure mfai tahana ke da kahana yawa munana mure mfai amma binyamin ara tongo kana ko ni yusuf wana gore ngara yukundi tahana ken yusuf bani kitengena mude ngare kaka yokende kibira ken digan saga saga ne no sa har sa giruku ita nanyi banyamin ga fayketa gide domi hayni banyamin da ke kane woro ko yusuf ke basana yani wa mun da nan tidron an kum mare mun golle ne hayi nganan kaso parce que grebe ga nyama ga tunu kin gulle ne hayega adumi hayin nan kaso yodo maniya ya hubenu jatina a hayenga aba kumpigi haye annaga humde ani yigande mugondi ni yigande nganda moy awa walla miskinun kane aw howtunu ginendi na saw miskinun kane ayu woni khare ama fatihalle akko arawucenya ipai maga bida kebe yanna gamunde alli painda alli habenda ati iwa khiyare kera lemmen kininga tung nda kina man tasorno akininga payin qatin ta kinanga usumbana lemme kedi aywa alla garu gata ya garem peren koyni ata togi maga bitosa uma ga yada bata ken sire bito gana dangi ngimbelu baka de ngasa gananga kem bito no gondi awan nagani sita de nyugo wono aw kin kresel la kanya gindi kismun nagani sita de nyeni ya gade kan ngasa ya akubay ara nagani sita de gesiti awan nakam no yusufa nagani de aywa bito ganya ati nagani sita ren sunu tima wore ila debe girndina sigindi parce que ndagana sitari hitu indian yo mununden no gondi sa akeni mana sita na ganendi yo kusa gara yira men ngoru awata hay yusuf na ganendi ge ta ya na fay ora ko nan dangi ikun sariyan ko ni hayyin na banganga ko ni awa kibirenga anna sine anya na node o bito ngorna saga nga mo be ago sine nyana hay gara ken dabari awa kiti yusuf faye yo kaka jatene afayende garibu ngandari andi kane hayna halle hay seregan tanu gupun ta gora nyene aw selim bayari kana awa kini garibu no ana selingurun qoro ani kini garibu no ina itara fay e wodo ko ay e aga nda haya maken fay girenya maka kini mi gulle ni hayenga modin qala yusuf di idu nyonkin disa antum ngangkung kone sharron makanan angkun nang bonon takoy ngangkung dingira bure ngaka sonno min bure ni yusuf ra ke diga no gundo isonno menya de amake bangandi idangani de angkung dingirga nin katu nin gaga nin ngara grendi kemme hayo
ankun nge hayebe jate na anguni me watu ngima fay aga me watu aga ne kenya saga na ketaron lingeti ginaga fay a akhido mi hayni me fa asarra ma ke koni da man sauda kyani jukun dagun aha kyani jukun dagun na senen problem tu na nyaaren karay ya sabun Allah da mo ko da ayanga ndo gondi de ara to da karam kya to tikram kyani suron tagun e na senen problem ni me sagara da bate na yaare mundu ko tabe o gonda gajen nako keni jugubun dagun gamba ke ngorni kane wala tahassasu wala tajassasu ma yaare mundu yime angana yaare to ka mako Allah ku ko no Qur'an di an mun do khifar onu sere angana sere ho buru na suturi ho buru bane Allah wan kami ho buru suturni o go garen sakanga kile mago nan po buru suturi bismillah aja Allah taala ayani to ananga ti honga ago kem angutuno yusuf khibarendi kebirenga sa ida hiki hayra na hayrni tahano gari aywa bane togoyre ke ta gari nan di ken togoyre ke gari ga yemalungu de ari ga tidigang asenga bode aywa andi basindani ila me wari taten khalasuna jiyan aywa iti agawatu hinga nyamobe kebirenga ona hay debe ke sakanu tamya were granyu gon dinge bano sikiti sakanu tamya angun sunka ho hankandi wal ma angun nan sikiti sakanu tamya nge bano sikiti hankana ini serui malikan fankanya ni di ini serui inda butu mi yintenga budo ira me mbotem bate kem pakatin ho warantida mati i meyu wonda katiya ijemu kedi ke to koni kontra na keto awena himbe awena kena idi hangama bo wa munda no ko wonen tumi o ku watu ora ke kita mo be ora kanda nan takite entali bo ante ora li aga nyam mo be ko na ngena kunda hangama dinge kite hede awai me kite ngeni idi do kontra no ko wonen to o hibana ko nanda o ku ganda karwan de bendire yagare nugunten ta to ko ira suyi no ngala ayo han ko bodi ke mo do na lu ngada ay mekki te ni wandra ibutu ngari butu ni mben kumu wa mun na ne gollu ku dabare ay wa yusuf limna to nan yugo no atada iqanne ndi kunta kem mu guti diga kati yugo kede ahaba tugune yani ara hawa habe men tametu aga katay bane abutu yenyi benkara ati kon katinge yankundi iti seresu kemme tahilla kemme tasika aywa ati kembra himbe ganda ko aga katinga an kunga he kembra sika ndadi keni ya ko ba sore ni way ken no nyani yusubu gri katay na riga na agumburi na hanka sendi an kun kane anan ku ko wasimuna serera ndagaywa كذا باني بيجا نيجا تورين ما كني كاي إلا أن يحاط بنا إلا هنون تمني يكونا إيه هذا أو كنا تي أو الله محمد كما أنتر ناقو وننتقو ما تكيتا إندا غورن كتي توي يجرو هم بيني كاي كم هو سورة كم بيرين يكونا خنمبو ما كم بقتين إنسا إما غيانكا بسم الله قالوا إدين ya hankama gore anna to habiwo lemme ke dangane krisenyani a krisagun korode a kaso mo gosri kenni oyugo baneriga anda kingara lemme ke batende sa o ko koni wuce o wanke ngalli ande surondi yemme nyedi ambada ke ta hane ke ta hille ansireni bani wara bateni iga konto imaga yanka angkamanti dangane arnin kisindi kenga ko ngena kamo
ona sereriga maganta yemmembe ugaro yo kenni nyandai amati maganta serebe ga fay parce que digamu ko ibara be go sora kedi asuni haqiqani ona sereriga maganta himbe ga hay amaken ko ni parce que wato ama hay ona sereriga maganta ugaro yo kenni himbe ma ke mun na xambo ira nyama ama fayde ati okun onda kenya onya tunungundanu nga tunungundanu nyime ake birenga birambe iga gigiran kutin lemine ke kita enne illa to iramme wari khari ko korenti danga ni gira an kummatu nan ta ga haba ya kumba a hay anyiga allah dulliga aga kammade aga do allah naga nan ta ga da wurne aga wa min qablu ma adu aga hon qatukane aga ken faratinya yusufu di aga ken qatu ma kiraw nyana zaida wa min qablu farratum fi yusufa ku kane aga harati yusuf khibarande wa ma kira aronyana masdariyan wa min qablu ma adu hon kane aga ken faratinya yusuf di aronyana ka mubtada unga akhbarani min qablu ya wa ma aga hontu min qablu himbe ganya ke kane kenni mani farratum fi yusufa ma karo nana kusike su zaida masdariya mubtada bismillah adi kebrenga ago ke mo ne ngebe gan hokore ngi konen tab musra ngunyen Allah ngi to koyde ya adana li abi min bawa gadunginda nantinalli Allah ndaki tindangani timmo gobe ya naken dabari Allah ya na kita nan potule muntenga nke ko ndiram tadigana an kunan diga ati qonun da an kunnan sage kataga habe anda diga ka agana tadangani ya o haba alle menga a haide o kuma shedaide magandati himbe o gara kentude wa o kun qanta o ma tangandani ko mugun denda de hakaza hay adu keni diga ngarnyenge diga mbekunte diga magayankante lakin wa ma shahidina illa bima alimna ugra himbe to halle o ma shedede ora wari ila yo kembugu alli kende ora kin ngaro yagina nka aradi khambo wa ma kunna lil ghaib hafizin bitebe gono on takensera yani kiwo haben padon wasana basanga na tiserem fay na kampendi kinga kingo ko me anyi me saga hayenga mera koy ay khulwo nyo jondi wala kinga ro yagenga me kim palle himbe ganya on taken khalam bismillah awurni qota ma anda qota wa wotina dangani tana debentirni debembe oku gani aywa ken debedi tana ken debetirni misranko ana haran qiyani tirni ana setten qatirni settembe oga jongoy ken settedi kan aran ko tana kun khana tirni oro debedi ngobe gari do me qobonde ti okura tonya kunada isagi kata habenga ya saya kata habenga giden ndanya ken mo da ken to kono aywa agara tungondi digamu be ira ko ni kendiga ke modi ngari tukuma ari tukuma ama seten tirindi kille makni ana haren qimin srankunga bismillah kebirenga yaqubati birambe gara harun kada ati awara aga nyonkinu suram magandi aga dangani hi yugo yata aga da kinya golli na sabunya himbe ga dangi yusuf kubarendi kem po bane wo asodo men kam hatsa ngatinge hin ko ni ken sabari nyita sabari be gam parampara fa amri sabrun ati awsin Allah taala anaringa
ti lemu kusuya isro sekisu yusufa ado baniyaminu ar kebe gati wotokono asemu alla da ari suka mondenali ada Allah taala atigitigi ayani ngilaran to ananga ayani gemundindana ara honsi ya kemo wadi Allah subhanahu wa ta'ala ayukum jirabini ango bani sunoi anya hilloi anya sikoi akada imbiya kembe wakati ngamakinya anta kempena koi kota so walladi kem hoka pambara jenga kota so walladi kem hoka pambara jenga awena kem wari digana bismillah adi yaquba halakoi bakire munga ari sehille magun tokono ati dangani ya nge suno kotengo yusuf kamma yaquba yaqum pilli wuyinda qurandi na sabunya suno be ga kamma ga yaquba ahaka hakanya na butumbu inga nkanta ko ni taka hoda keda Allah subhanahu wa ta'ala ay magar himbe ko wa ken sabare sirinye aha awi mo ko ni Allah yada ko meni mo ko Allah da kem mundun temu ko memma nga nam mo ko amme ko meda ay Allah ko musru ngo digre be ya ay kunta ken dabar ama kabede ay Allah ko motinto bo kempiti kungolle bele ko wante he buyadayna nakam awrina nakam ni awa aqra quri la kam kebale hinkumbe ande mo nyum do qifaru ko gani wotte koronte ya muhali yani kenni kita ande mo lungunte murgunte hinkinte turinte sahinte wan ho gani kun ay amma wotte be menga be surigar kaso nyaare mere wuyendi nyaare merendi aywa doromendi liga kambendi liga yumankara nginga lenki tawai nginga lenki intanu nginga talenki kersa onga tunyene kunguri kana nga watte sugani ogo na tillu njurante o kunta irigana kentirigana ya sabrati wa buyaddat ayna amay tahinki bismillah yaquba negamundi inata dangani akismaru o kunata allah anken tagilli tadhkuru yusuf anga yusuf hinkunni manganya anga yingi kallenga anta kera ke walla kundu kuma sare himbe jori ki yusuf bi ango kalla nan to anta ke to kundu sa akismaru mo ke kunada ngani manganya yimmenga gilli kallana manga tinto kallenga uye manga karanta kera ke walla anati dangani nge yusuf mbi nge ni suno koten kitara koyni arin suno kata allah inna ma lil hasr nda ko ni koda hina nda ko nan kenda wa minda ko ni koda na allah nya gana suno be ga inga na girindi agara buinga do kenya batte agara tu do kenya batte inna ma lil hasr ma ko no ngi desuda ay jabe ni kinga ngadinga kebe ko na ada ngi sumaru ngi hotu gilli allah hinunga an kunta kentude ngo himbe to anta kentude yusuf al-sallallahu alaihi wasallam allah anu yimengo munyen kamma ken ko tanga ken allah khalifanga anu yimengo munyen kamma ayani allah khalifanga parce que kin kenye ili allah gati malika nunda ngurni khalifa taga munyen kamma bo kinni adama yi allah magri munyen go melekene khalifa ngama munyen kamma ken ko danga sereben dai an minga kifare nga ken allah khalifa bo ken khalifa ko be hay daron ta ko rengeni
ari manan someya alla komen suwarnan jura isuwarni buwanga malikan takenga homu men takenga o gad alla komo sere isuwarnan jura sono rigandanga suwarni baya anda su kinyeni anegamune yaquba akui yusuf alayhi salatu wasalam ara ngari nanti angarentenni ikun kagana kuy himbe ken worne koy soban qur'ay kallem malikan qahanari bugay ken azrailu ya ati azrailu ngantirni ni yallin kere me yusufa anda nyongilli ga ngolle no ni wa ati manya ken kada hokka hu asawra uma dade nan ko hokku yige nan di aw ngarnta woni ken sabuda ara lemnu ko qirqari aywa tamudo hillo si kontan ato man me kabu are qirqari bismillah atiya lemnu kebire nga qadiga keta agandiga hese ni gilli yusuf khibarenga adi akhun khibarenga kama giran kutude gilli allah hinnaenga agana tu hincanenga yimbane sunta giran kutuni gilli allah hinnaenga ma ganda yemmunye al kafiruna kungani aw fisingalluya allah neman do ku kamma nunya ande bi nyumunga noni sorunga kibla on tasde giran kutuni allah hinnendi kadiga agandiga hese ndikita mogobe gandai aya go baka inshallah idiga bismillah ikni misra iga ke itagandi do lakunga ko me habe ngara kira mo be tahana tahilandi ke ya iro birambe igaro alayhi aywa hankaman kam mahingani yusubai awa ita dangani ya hankama korege idi tora memendi aywa okuya ado dunkonuma iwormani dulle do kitade keta ko ori odo samba tinuri kun koni inyonton denende yani hobane honsu yugo wadi musjati anya mintenni halle ngadi gese ngadi gori kase ngadi tanga ngadi koporo ngadi yoki kasu ngadi yani honsu gandanyi mandi angorna an kompeni tan kitenga nage muhimbe ken sabura kari يعني مزجات أنيا من دني كين صابودا قهنا مزجات أيضا يعني مدفوع أنا كنس رزقنا داهي كين أصلا نكتا إن كنت كي يعني كين مزجات أو يكون هليا هكا هو بانه هون سجوا وادي وكين مزجات هم بيها كنا كنس رزقنا هاي anta duna riga na jonkoi anta riga na anta botu wari an ngotna saga na nyonto baka ngadi jat oro himbe gadi kata kimin bismillah okit ana iri men bitike kata de iri ali tajassus man nar li tajassus annahu wa koni de annahu wa koni iri men dikini yusuf alayhi salatu wasalam giliri tahana atimani adingema sagan ko ngade kunan kun bidi hangama yugo soro ndanu ide mala gari maniya parce que allah ho so ko ide kuma gulle gelle garum wurun nyaki bismillah ke bidenga annaqten jenden timmanni o dangani wa annan sadaqanni o kamma kin sadaqandi urega be way arawnyana mangana suro serera
na horiga ma himbe ganta hosorno an suru ala sadaka ne biti nan kitela nju wande bane na kin kempe angana tungun ko anda sadaka ndenya anda allah hin konnya anda sadaka ndenya angana gullu sire asun sadaka ndenya hari na nyaga min mutu baka killende serun kane anda sadaka ndenya Allah fa sallallahu alaihi wasallam ada adamare me kamu siki ado tanji kedo kotunya o siki wanga ko tasu tan na sadaka mbudi kenni golle ngari har lengi de kile magni ken kun wakati ay to Allah fa de kenya na kamgo ay tago mo betu atike ngadi na digan siren ko serunda angana bugu sellanga an kan noni atike ni sadaka abane bane su haranga nan nyaga men mutu baka sarun kane kilinde gulla ne mutu bakano gidi ne mutu bakano sasen kite mutu bakano asu na sarun killen selli asu anga di subhanallah anda saragan kini anga di alhamdulillah anda saragan kini la ilaha illallah anda saragan kini allahu akbar anda saragan kini kebrenga isragan nige aro nyana na kiriga kunduma aro nyana kenga o ken goni man sawda parce que akonin tengo ibrahima sogoru sadaka impasada impasu sadaka da o woro sadaka da bebe impasu kenda bo ken sawda o wa konni kundu bismillah inna allah ta'ala awo sadaka bugunda nun tukana de timaniya awanne gamundi awa ke sabuda ku digamu hinne ladi ampa wa wono kunan kutunye ala bani yaminu tirndi agem buguna kembe to awa anta ho baka kuma kinyi me kendi lenyu utami heba bo ke jama be hake ku kore na kamo kore gumi tahanairi tahilairi ke tasikaninga no kunna latu ti har banen takandi duna sukange magalengi mo ke sabuda hontanu aga kobenete ihne ladi kenni bane ahillandi kana irinte hawenda bataka nyugo kiniya takana diga hawo kinni hankamanga ida bata ke kine igara kidigami ko wakati be ida bata ke kine ati annaga mundi hankama ke bata ga giri ishaq aw yaqubai annaga mundi allah kome ishaq remme himbe hawanya qurusni allah da ibrahim remme allah min yange awara kata misram pankanga anna to kedanga halle oku sogoren ta hayni nga ku karungon koni alla da masiba ngaradi bate nge kesimay me ila tanu da kitum bil siti na siri imbendi alla sabura asabari nge hawatu ne ismaila gilli atuguna ne gillago kombonga alla ra jarabi nadi ma wara tunganga parce que ismaila do imma ibrahima digi wara fi wadin ghayra zi zar'in inda baytullahi alharam digi wara gunneni no harbantano sumali haka hatamaro ala kenya toke maga ado amenji aywa ari wunya ke mo da sabari mpawa yime ishaqa alla ra jarabi ti qrusindenga aywa asabari ran wallabun saga kanendi akko hendi alla ra maga ngasa ngira kallengan kebe ya lemme woni maga anyiga linda dini le munsu ya ade granu diga gunendi ida doroke nyalli na betego horenga tilaga burenda yiga nge me ya ganta hoy khari sunom maga lemme tanani maga ni ken Allah batendi adu kin mo mai ngin atumba kinga tikinga tanken da kelliga na wara tiken fai o ku koni gani karungo be ya gunta hayni onta hayana sarna mutlaqan anni lemmen kininga kem palle ngallangana langandi bane hillo hede allangandi bane ke abaka ambrun yeridi
kebrenga igara liqannin kada ira bataga ke kini agara bataga ke qara waqti kebe bo kebrenga hokkahu aw yinga asabar yello ken sabulari du bangadi aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anya mundana mo gabe dabar mo gosri mo gabe wakati ma kiti angata kenya na kadi bismillah eza wara yusuf ti dangani ngi waka tirni ni aga hakare hondiwa aga himbenya yusufai na katu na gaga adu kentana aga himbenya akonen kai aga himbenya na ya awa yusuf diga halle aga hakare wedi ngade kendani an kunkoni aga mai him aga ama yatu zora koni nan dangi tabane tahilu tasko serenga kutine wakati kebe himbe godo kutayim bate alla wo atwa ngirni ne bakanga idan tum jahilun masuba be godo kutayim bate atwa padar ndenga na to anson no mendi kutayam pakatinga anta ken kutayana ken haqiqa ni me an walla kutana wakati kebe himbe goda batte anga watu anda to am pakareni anda guli bude kenya ngatabe anga na mungai anga na samai anda bu am pakareni wakati be ken tanga anga yana إذ أنتم جاهلون بس أنه هو سرو إخباري عن تاني ومن أن جهل مطلقا يقطع بكيا أي إن تكونوا donc sura ke digamu amana tengini anyi menteni mbosri jahlu mutlaq be anda ko nango simine ke ay in takunu parce que lenki hay mobe iminu ko ande bu nimu nyani kendani sunyi parce que sunu kala fi yesa iso tan ngade sene kamundi minu ko alla wol ngi ka lenki kendani sunyi o ko da ko kusu ko ngande himbe go dakum baka serenga doron bo wara ke mo ko ndangi daru kibra jahl haqiqi awduki بسم الله كم بعدين نجامون دي بلا كبي إجرا تو وقت كبي بسا إجا سيم كديجاميا أدو ديجانا ساعة يكون نقولي أغني مغبي نيانا بس كي يكون يمي أكوني مثلاً دي كي يكوني كي يكوني نيانا يا أخوة يمري ميتا ke yugo koni ke koni ngano ko serengeta yime ken koni mi masalan minati ago suron dawo be nyaano da haro yime durula nda me yana meda iga simme ko mo honu ya nan simme ko mo honu ya bismillah qalu yaqusagati kembirenga yalli anke nyaniwa la anta anke tigiti yaniwa yusuf a innaka yalli anke nyaniwa la anta anken tigitigi anken yani wa anken tigitigi yusuf ya bismillah qa yusuf ti dangani ana yusuf ngiyani yusuf yi ati kebe hay kenim marmenga allah taala nemandi o kamano ka huma meya anna tu hinjananga yemmebe aga kanu allahi aga sabari masiban kamma allah taala anta yebendini surondi yemmu barajinga de sere su kenta kharga tinge bane ko menga kanu allahi nan sabari ay angara golle binya anganyi nan kane ngamba kanu allahi amma sabari wallahi gar harban tankane duma har ban tankane ihilli angandi nya angaduna kallen kitana Allah ra kallen kitana nganga makkanu Allah yan sabari baniya buduna da ngana han kitana wallahi har banin tanda
bismillah ita dangani o kunata allah ka akan ka hisa ja allah rangin sugandi o ku kamade nanya tungkanga nanya kundu ja allah ram pasoy ko o ku kenya tigidingi awa onya jinu yemu ngade o kura futade yusufu te dangane ati jaraginta aka kamma lenki koni jaraginta aka kamma yani lenki koni jaraginta aka kamma lenki ani jaragin kotanga aka war lenki kibina kota so antakano Allah gana yafe aka dangane Allah taala ayani hinnanum pinnananga kaza anake mukadi Allah subhanahu wa taala asreni lenki ani jiragin kotanga jiragin ta kamar lenki kille makanya kota tane mukar himbe gan koto ken Allah bangani Allah ka anaya haga maka bira me gara yusuf to awgilli asre qoraunga asrun taunga eti yusuf ke tanya gollinga so wando nelle ange ngogo killi orni masala orni yige keta koni okuran ke nyaare qurayban ndi kinya gungo kuyde oranta me walli khare o war himbe nya o kento ken koni okuran nda me walli qurayban ndi khare de mo ta gara himbe ko ni ha khare mpo ndi tay atan kunta kalama ati misranko inyinge ko min payna minaro talindi ti senna ko kamane da kamane be ga gage tampille gore kome be ga gage tampille gore ana kenya tunkanga kenya ni idigantanga senna ko kamane da tampille gore kome ana kenya tunkanga iwodo koy ina ringe ndan kesu nyun ko mun paina nga keta aga tuina ndindan ko habe o sisa ni keta ya nga buya ira tunni hore nyai mbu alla ko musrunya di alla sado korle menya ninga keta an kunya ni nke bugu ya gudi an kunga na tangu tarni kendi kebire nga harsa anta korna de an kunya ya gugu nge banne ko alla ko musrunga kundu ya daiman iwanga sana daiman nambuwa nyagundi daiman nambugu amma yang kayne ni kallen koy ni yagunta kun koy ni ma yang kayen koy ken suron tamu kiyo simmanni ko surun ko suren kallenga Allah sallallahu alaihi wasallam makkan ko mamani diga men lagaru wa kalli Allah dunga da andiga sine bane sino hilli sino sigge sino nagati sino karage sino tum sino nyode sino seggi riwayatan wal masino tammi riwayatan ken seribane sagirini ken mucen wondi gajange nyani ta me nyiye nyani ta me kalle nyani ta nan tan sagirni ken de be bane riga khari ku surbane wono isukan tanu hogabe mono ni sukka huma me birandi alkaba khore kedi yuwondo ya gare lemno do kirse aywa an kun ngasumna lengi kalle ko ngena kamo akhun karim ibn akhin karim kuni se yabanu an kun ngasumna lengi kalle ko ngena kamo agar himbe nya ga watu tigi bolle nga ga so hay maka an ngato an ana sama ngena kamo ay o koni an gen koni maren sire o grasere me o kona sire me ila jabi o sa o yana mo be ken tundeno na su kuruse sisa na lemun do yarunya komi ayana kunni ما اذهبوا أنتم طلقاء أقصون دعنا أقصهورو ماري مي يسبق ركبي كوني وكم من كوني لا تثريب عليكم اليوم
la tasriba alaykum al-yawm mare me yusuf diga men ke me ko nagara jiragin ta ka kamalengi kadiga anda ka suhoro himbe ga ne islami Allah ya hene ke ma خلاص kun surata mido bane yo wal masruta mi be kida deben seren suka ku gara himbe ya yusuf ya deben seren sura ke me ya Allah faran su su isbu galla to kuy bana nyeme mi Allah faran la to ma Allah faran kisin makan gon toranga wucce ke no ngani imam maniya ndiga kenu madina tahilo kendo no ko tuntabana yani mo mena ko agar tambe be wari su ma me wari agar sunan ta ko be nya kana yusuf kallen kulumban ta kuna no gonde me daiman Allah ga ni kara Allah tire ya tana kusere wa yusuf kallen na koni ahinu na koni kinno kuna yugo bade kibidan akinya an munyimen do ki faran susere asusususu ya sallallahu alaihi wasallam Allah gara ho nya komeda arame kamya kenda bismillah asu koni minni yumatun nan kona gulli sire nya sere qifaru an munyimun ni sere sere nan toro nan koni nan kutanga nan baranga na alamuri wampinum bonondini akata ho bonondinde Allah yana bonondi angin sabari annan munyimani anta dalana isbura hon mo be kinyani agar akko mo be de kimba ne yani wa kenni mani ati innahu man yataq wa yasbir fa inna Allah la yuhibbu al-muslimin anga kanu Allah nan sabar bane anyime ucinne on khairin alli ucinne anga dan khairin ngarika himbe garan tampinna nya hama Allah wi masalana oda oni seria anga tambi mo anta kubaka kebire ikata ya hene ari wuruya kebire anna nyahi anga sabar nan kan Allah angol la yana wucine konne ndi sawungu tan abadan bismillah kebire nga ari tirndi yalli mpa wana kamo kan ke waren kamo ila mo ko ne nyaada awodi ga mundi aywa haben ko ni linganta ho wallide na sabunya wuye be ga nyana an ken sabuda bane binyam no kana ga hay kenda kuten surade anta har bane walle khadi yaken quru e sabu ara jobba ken polo yina dige anku ati khadiga bi qamisi tin doroken ndanke doroke ati hada kengureni doroke be hayke anku ngatu nabillahi ibrahim doroken ni alayhi salatu wassalam igira warayim beni naira mum bugoy malikan abu arjanna naraka nenga o ken doroke bani yani akinke ko ngaway mege watu mo be parce que iwo doroke ketu nanti awake maga na ken doroke bani yani agarandi wa alqu mamu bismillah agana asiri mba waya galaqinga ma agari ngallanai kaza parce que doroke ama wore masiban te kamahina ma alla gara masiban girindi agrandiga agana wara ya galaqun kamana asira kama bane ayagun ni bismillah kem palle agallinga ta ga dungonunga aga susususu kama ho to halle aga sulli ada kenkira ke ko tan nan yaquba kure adire mundi kismarun du yakundi hinu tanyeri adu soro hilli wonna tanyero siko ada kamu hilli nyugo me kiniya ara yukunna likin kama Allah subhanahu wa ta'ala rawde in misra keli mo yadi e ko dabe fir'aun ro musa gara me kita
ke tanyere seren sogore irani anya kamutu mi wujunu adu kamu karage adu tanyere do hosere lemunun takenta kedi la hunton tadi keni yagamban kasebe go kaho aro kahangutu kamutu mi wujunu adu kamu karage sere amma ngana yugo kasundo yagaran kasundo lemunun ka hay aw nyana wujunu aro kamu hilli wujunu Allah gara himbe ko nyande ti ibrahima kadun ko malika nda ko ken kota Allah da barke lagadi na khairin kina gai barke nya wurin khairi gabe o onda hanke ngang tanu ni gamdi barke ngade ay kenni hankani ganda ko ti barke ke kun mo di atwana ngana ko awodo Allah da khairin gaben kinanga ngo khairin gabe hon so kenni banga na ke hay fir'auna di kursi tamanime musa higa ko arasine gabenya aw yugo so kursi ni Allah garanya na anda sine wara aw sine utul musa hinga bangi khari awasurunga komasiro ati sere suga naro da batte ngalle men kursi nan ka ho gari sere karagollenga iyana kenyana be kesu ko mante ibu kota igemu ke yayi ucinne binisba bay kamuna hadi sinyani iro kota ndi ibu kota kamuna hadi sine yugonta nyana hari kamu sikisere kusu hawa ni akhubai barke yande ya saura ngo duwa nyana barke Allah na barke lodi ngad Allah na barke landi duwa khorin duwa sunta baka husren swan gonde bismillah falamma adbiram be settinga kuti misrai yani keda sette kam ko hilli nyugo menga kini kuirini nan de qarida awa qarido korenga ana awa habenya gamu ti doroke ya iga bugu misra wakati kebe bugu misra jamanendi na lokkan ana munyendi bukeni fasalatinga akuti baka misra munyenga iro kan ana munyendi keta kinga nya wakati kebe ihabati dangani awa himbenu wo ya akoba wure aksamaru benu wo wure ati dangani ati agana tunkede yusufa timen ngen ngonen de fay ken ko da haben tan habun su aris kadiga hese ndi hillo hi nyam den hina siko hi nyam den ni ati kuto aga sundiga le kismaru ya wure no sisa igaru misra ngen di ta ti kismaru da ati yusufa timen ngen ngonen de enka awoto ni garante nyeta bismillah akisbaru zada au kurati Allah an ken koni an an yusuf kan yekedi ken ngane kanu ye qase be ga wandi ken ba na yusuf time mani time na yusuf time an yusuf kan yekedi الضلال هذا يطلق على الحب في حبك القديم اللي يوسف عليه الصلاه والسلام ممكن kini ewa na honko nani anguro amananga itlaqu shay'i wa iradatu ma'nahu sere ganda hokkan bane ayime an samu ken po hubren suya an ta hubre sutu ho gallungan da bane an ta hubretu ke sabu arabun mu hubbun kulli ad-dalal wa ho gallungan da bane an samu ken ko an ta hubre sutu kare يصور ربنا حب كل الضلال كم بدي أغراكم هو بيه غانتا ساقين كني كم أقول يعني
kini la da bogoyni alla garanya nabillahi yusuf da ay yaquba dangani kimpali nambugu misra jamanendi katta ikunno kuke tan segge farasakhane be atin atat mingi no de tan segge farsa wane ni kilon sikia kilon sikita ko ne tatan segge jate ndanu ayo manwe siko tagoran tan segge aga bene no mena to mo big nyawo zona amasimu la nyagami ay na ko te mo ha comme 100 kilomètres bismillah bismillah adi birambe awan nyagalindana nanga kusagari anga kinyebira kebe aywa kingani aywa yahuda wasana kimbe ga togono ngio tokoyere alla gandanya mobe wakinni bani kotabe igati laqabure nda awa yaqo ato yusufa yiga ila durken kinakini basa akem pinandara annaka mundi habe maka parce que awto ko ni dinanta kutuku ya habe nyagala bo kibire durken kinakini agara durken kinatike bire ngiaro sunun durken nandiga kibire nyagalin durken kana ngamunda magana kininga sunu hana be garo habakta adurken gandiga tay tilabure ndai ga durken pay bo nyagalin durken ga yusufu bono atoli adro kempai da kharakininge ura kunna digatimi itibasindade irakine awgilli agara gollu ko konte beenya hike sabuda ari te humbundi amate huronde ara tulelle munyeri awuto na iramen bugu yonkolanga into kiendo hankenga ta durundire na yigandi newtu kamu hillike andaga mun ni aro tanna de kilometri ara uti tanga amatla tulege yigenga akinye itawrana agara mo ko ni habenda comme allah herna ko ni mo be na iramen kine ayya gunga ngumi haben kara atongondi kile manu nyugoy arange golli sire sabuda musu allah ko musu kulluhum mukafi'un anda golli sire yugo nyani da bada igaman to kan golli sire to de ko allah sirene ijukunu yedi allah awa mangu to nyani titukandana iqhananga na ho nyida ko badda ko metu kana de mer ho yugo nyanda arange golle sauda ara tuka ata dangane adin da kikitin pa wa ibrahim ya latifan fawqa kulli latifin iltaf bi fi umuri kulliha kama uhibbu warhamni fi dunyaya wa akhirati adin da kikitin pa wa ibrahim adan mutini ya mogo tunka kebe mogo ta unga mogo ta unsuka mundi nganya gana anna mogo tinga mpinu sudi ko ya galinda mogobe mangarin dungandi ndunadi adi lagaradi angara nda kuna bukanandi anga ko nango kanne beto
sirebe gana to ke duwaya anta kota kitana anduna pindi anta kitana Allah garan pindi hi sugandanya a worni bi kulli lutfin ti mo kan pansu a kota mo ya mo en tunka himbe mo ta ngo mo en sukama nganya gana anna mo yin daga nin pin suka mantendi annin pinu nyang komi aga linda mo be ko inga oddu gene tay mo be nduna ampi adilla garampi bismillah ayga kiye wat kibe alqa wala durkan sirin ala wajhi ya wa ya laqin kamma ay haben yaqin sage nanyang Allah ne hay ya khobati dangani yalli ngemati an kundangani are munda kismaru keta ngema kagara nantinge nge hoto gilli Allah taala hinunga aganta kentu bakebrenga himinu go do ngum batte bito halle kunkinye iri mo gon sorondi tanyere ado soro hilli wal mala soro siki bismillah qalu idi awhaben dangani ya awhaba an waqafar gesimunduni o dangani oku tigitigi o ora futade o khataw mo gosri ya hawati dangani sa ira futa ida mani ira futa e ke wuce sun nogondi i makirina ko haben da nanti ora kenya atin ga wajibi min kaman kafari gesi mundunu aga dangani nge kama atigitigi ayani kafarananga ayani hinnananga ina ke mogodi subhanallah agar himbe ko awsini Allah anna gamni awo o suko manten ko inimi adiga hese se ndak barande ati kismarunda at mengin no nendi daiman aw diga mu be konni da adiga walla yo ke be din tabana kina ga tingima ka gara ngo himbetu ara go himbetu in tabana basi kunya gana hin sellanye yaqub alayhi salatu wasalam kin ga yaga mu himuranga in tabana de himbe o sellantu aw warrantu ado himbe o sellan bana to in tabana de wato ago magri ago ke mogodi hunaka ilmu zahirun wa ilmu batin to ago wono ke mo sellan kamma hono ke mo ngon kamma angabari ngon to ana angani na sellan kato nga sellan to anan sunta ngon to ke sabura sellan to anan po burenga benni amun kiringa benni asire mo yantenga benni ati ngurnanya ama ko sagaranya de ara dugundi na kana nan dugu walla kana juma nguron dugu parce que man sauda kana na ngene duwa jabi wakati nga ananya juma nguro ngana ka hayga mo kenni wuron kana ho sirenga ko yenguro sirenyu go kebrenga na wakati ndugu honga kebrenga Allah da kem masala oda qur'ana di annabi nyimundanya kebrenga nan wakati sombana kebrenga kem bugari sade sawfa astaghfir wajibi ngurna nyagada kebrenga iti ada wakati nyugadu ada kanana nyadu kebrenga wakati nunta bana ko ga hille unta bana ya antai Allah subhanahu wa ta'ala au komunti gana komu benu tikana nanga o istighfaru nyana kana nanga istighfaru tigande ni wakati su nga Allah gara wakati nyugo ko ni timbenu go nyana kem pakati ti wo kunti gana na wakati unta bana agara wakati be duga ga kinye agirnan sigi
alle mun girnan sigida halle isalli igatla awo gilla duwa wonu ati Allah qafarinda nyimme ngara jote be nya yusuf kamma ari ngara sabarda loga go be nya kamma kinyam pimma nda ko mo burawunya kinga ngame gan sir kinyana anna nyam bille mun khama igara himbe nyinke adi igara himbe nya imare me yusuf ya parce que la junubu nu sikanya ido Allah naga idi mare men naga idi hawa naga Allah wahaynya kata na gamni awa yusufa yaquba kem pakatinga atinge Allah ndang kallen nyampa ndi kahana kallen su ya asu atla qari isugara menyi qadi ido yusufura menyi qurayndi qadi wa ara duwaw nya qari suko mantenda qari isu jonde qadi bismillah ati birambe igaro yusufa kama keta kenda ni katake ke boy gumo himbe konni yaquba gatindo misra jamane nga awa yusufura hankan se halemagu aywa na kadati isaran ngorni idi ikarunko kebirenga yusufuro jamambugu anagamundi awa kurinyugo mbane wujunun nagati mi ahiga ko debendo jamane ndi be subugo nalli wada yusufa hawa gemu yaquba birambe ga me kiga me walle wakati kebe kenda yawo trene awi tanga yahuda are me akite on kemaga agara jamando singari gunedi yaquba ti yahuda kebe nga misra hankamanyi me ambugo ati ayi alle me yusuf yambugo iga tinto me wakati kebe arire me yusuf holora lamu I holoni hawa jopati salamu nga malikanta dangani sigi hina ampawa holna jopati salamu nga asigi yaqubati adi kisiyenga kama kome be ganyana sabu inna sunon digandi naam aw ke mogodi yusuf madhhabul ahzan andabu no kube gilaga sare an ko ngosuno anday no kube gilaga sare non suno ngoni mene ya aquba di koreni tampien kampanga gili yusuf ga sare khairin bangi kani anan konyi tampien kampanga gili yusuf garino adi hawa illa hiya ira wara gerendi gerenji lungo geren kura geren noro malika nyanka gerendi agaren misra kema mosre agaro kasonga be so ado kasonga ni himbe ngasuno mbugunu akinga ndey no kobe doro suno bakan anda bugu no kobe ga suno ngorneno ala tongoni iyanka katame na me kannen sumbu lemmendo habe nganda dalla me halle iganda me wari go himbe nyana ila ke menya yo wunu kapakenga yesuba adim baba angenda ke wuce angenda annaka mundi aywa ange nguna ngu manga lunga odikana ange matu nan dilagara kota aywa o me wallea ati ngo kentu taga honsu awalla gara kotanga awa oso mi brandi ngabari nkanna kebe ya andi nan maga bosanga andi nan na bosanga lagara andi ngita me wallide akeda wa faqa kulli dhi ibn alim lagara kota taga honsu mi ni brandi yusuf ganto wi ngangira nganda dina bana andi ngita me wallide akeda parce que di khalli yaquba yuda bisalam am pa wa taqulu ahulna salam bo salam ni duwni ahulu gananya am pa wani annabi min yene qifare ni antinta allah dinan tanga ahulu ganna duwni anda kinna han kama dinan polo na nyada khalli to ahulu na
aga bugu adi haba gemalli magun sabuda oti kurenyugo ni wujun nagatiya ini kammo ke wujun nagati sere bano gure kullen duroki korengai ado aywa khazin drapo khazin yani awa irame be hallenni awa kotollenga agesenni harirenga kini to na khazi yante wona gunnem maganye tuti ke drapo ya awa kujinu nagati kurenyugo kangen duroke nga sukana gure kullen duroke nga kanenga ira gunnya sappa nga ya aquba dire munga segebira kebe ade kismaru a inyantengo gunnem pakango ke hondambuya awa na asunyan awa kulorunga ari hay akaba konte malikanti awa yaquba da kamunga haymani ada kamun bay ada nyagante malikanu ko hanari jamakeri yere iri mani sabuda inyagalintengmo basana malikanu ko angara wuce benya sununu de ikana nyiga sunan sabuda naam parce que Allah wa konni katakale de Allah como buru nke ware ikara wadi fama bakati alaihim as-sama wal ard ati kamundo nguyenta wulu ikama Allah como sre angana sunu kamundo ngunyengo sunu malikanu sunu angana nyagali kamundo ngunyengo nyagali ni kamundo ngunyengo malikanu nyagali ni Allah como sre angara wuce benya sunu yaquba isunyi ga sunu an sabuda kem pakati sinum pay medi iworono iwo baka iwo gijimbene malikanu ngosuma Allah konne nyana awane gamundi awa kurinu ngo tabalen timmi iwo butun futene mankange ngabo wangotin lagara ko tanyani awa qisanundi keka gemu qasannen ko tanga ba qasannen ko tanni ko ta qore ya Allah ma hi qore gabe gemaya hi qore gabe ya sabana ko ta qore ni islam ko ni mira wutu na ya ko ta qore Allah rasulullah sallam ari madina arani yahudiyanu ngasumna ashura ari tirndi tiyalli kuna kesumunu mani eti musa kisi fir'auna il dangi mutillen kimeye hangen boge musa da na fir'auna di jaman to jindi musa do awai jaman kisi nangi mutillen kimenga ke sabun sine su gawa na Allah ku Allah faran islamin da kebe agay mena su ikum po hiti musa dina okuya iho hiti musa dina okuya agay mena su donc qasan nin ko tan su be so to himbe gawadi a jeppe kundo arsa wosare na ko an gana ho sire ngari an ko nemma ma to no to hulanda jupin gane la Allah faringa nyana mo be ago himbe ko ni de akem po hedina ngen ho sire ko ni dalatul mu'min ho galli Allah da horan samai ma to no ken sabura de kem masiban nyawno gilli wa har so ba ka wono keberenga iri keberenga yusufu ngara bambale ni wodda bari kampalenga keni ladanga han kamanga na diga awa imengem aywa igo me wali no ko hanabe ina bambale ni wodda barno adlenki han kanga na irini areporunga pe ranyo ga na irini wala bambale kemen sigini hina an woter net tapin kama na lesi kem bambale akama hina keberenga drapon moy sigene keberenga an yang kana bakin kama keni mudrabat kini tunkanu lada qasay gilli ganni har sawad ke bamballe me yusuf ra dabari adi haba di gidanu di madi haba seto kama ironte misrat ibn godi bismillah waqa adibrambe awa yaquba korengaro yusuf kama ibamballe ni ari habanum pilli kahidu ya hina
nam kibirenga ti dangani angunna lo misra alla ganda kanu duntum gana gai yani ho honta kitana ide awa kara harban insha Allah honta kitana kibirenga ari saranum billi wurugi ni warata ho ki kamma o ta ho be ga kini daru urano wondaro enko daron ta gunya ni sere bana gonda kem paka asere gabo tawna kamma ngari madi hawa wutuni taga kamma bismillah kebirenga mando habe ado wakhinu isuqinu sujudanu gani yusufu dangani hakeza ande insha Allah Allah hikma yusufu diga menya sere oda agar himbe kuni asrul lokota mi misra ati qaro yere honta kitana yere insha Allah Allah ko musuru iddigan tanyini insha Allah sireni ra kendo min dai insha Allah an Allah kendo min dai anta yagunu andiga mendi ndi yagunu andiga mendi asrin mo sirem jukunda kon campagne ni bismillah bira kebe aganya ke mogodi akendo mando haben pay kamundi boko wurerandi isu sujudi yusuf di atim baba ke mogo be hay kani nge kuyum fajaringa kuyu be ganya lengi kane an kama Allah da kuyu fajaringa aranya tunga di angenda kinda nanta wurni nyanga da kuyum kanda mbawa Allah ranya tunga koy hay ganya ke abad Allah surun keda koy birambe Allah garim bugunni bakka kasonga ama geden koni anda geden koni simayen wala tono iwo sagamunu ara kasonya koni kebirenga inati jahanyi kasonye okuma ikentu haza kesuni yusufu akramunye kesu serengo nakwana kesu asere ho go golli buri nyanga nan sagamuni ni agara nyangi ni me ange ngato aranya ay mira tu iranya maga to ka konni bismillah ati aw gilli Allah surenga khari Allah hay gari tankunga nambu gupunta gendi kom balle shaytan ga nyiga bonondinni nge nagandi aringa genu nagandi nge kama Allah mogo en tunganyeni konsu dangani agara ken kanu nge kama Allah atigi ayani to ananga titaga honunga ayani gemundinda nanga de ande woni badiyan tarenga ko ken kana ite khairiya asurinda agara ga bugu kendi yanda di shaytan ni gara bonu ni nyandi ngari nun naka parce que daiman jukku nyani na hubren dambi kata shaytaniya ma husren dambi kata Allah kai Allah ya nanya ngadi shaytan ni gara mun di ngari nun naka bonu di asurinda ara ken kana nyama Allah kum ku inda khair be kita anko intam ngulu ina Allah suroye ina kenya kunni ina kenya kufana ki wuce kore ku be ganya ado lengina ga adalla de adiga minga bene iwo tam pille do sino hilli ko nadi iwo tanyere sine ko nadi nga yesu ko ni me wu ngoni kame ado tam pille sine ara kenya kita
habelli halle katay habenda aw honnati tampille do sino nagati ira kenya me kama honnati tamudo nyeru ala kulli hal akori kallengari yaquba wakati kebe ala kire me yusuf da alla ga nanyangana awa fati magem buru yerede digim burum papa tate aga fati akaranya ke mogodi ay mekka hujjamanga adi hankandi jihidi nan ka hujjamanga nan diga aburu ya watate kembala sage karena li igolenga kem palle yusufu da tampille do sino sikinya kari isubu brambe wa hinga tinda kai basanna ga mun duma ina Allah yada ay minyon kinyan kani kata Allah taala gemalle magun Allah ko musurunga kunduga Allah wa sallallahu alaihi wasallam akara kemmenata arrafiqul ala arrafiqul ala adange lunga qore arange hanga qore arange sawkete qore ay mira kanu ille keta inki Allah isa ngi ya yinya indaga wade ali ho dang mara mo dini se wonna ho nyere hina kem batinga arake duwa ko ni Allah hadin do be serew daga ni bismillah mamu atin kama angin yaninge yusufu ko gilli tungan waunga andinge tuindi gilli urungun fasarinunga ya kamun tagandana Allah arungun tagandana Allah ange Allah anyaninge himbe sananga dunade adolla kharani nganya gana nin fatindi hala kauniya nin islamiya annil hagindi ti Allah ko musurunga kinat adwaunga ay menam do Allah ma Allah gar himbe kinay arakenko ataytani min al-mulk anda hukkininga tunka gondi min ki arona li tab'idi arona khalil bayan andin ke ko kuy qorede kinni mani tunka ko alma anda tunka gondi wonne kininge sernda sukutana bi wasati ma la katati maniya asabu hana andin tuindi kuy facare ibrahim fatin di islami ganinga indi kya ko ne islam ko nyani hike to qasenga Allah wa ko nodati ibrahim yana o to rakenga annin kahu Allah ko musrunga kebringa nan kahu ko musrunga gindaga to surna kenta duwa unya na de ginda sirega he Allah ndakiya no de kibena duwa unya arno ka hi ko musurunga arno ka hi ko musurunga o kemmun dum demo islamin ma golli sirenyen bangane Allah ko musurun hadar yendi na haqore ngene ango bakinuma na hure mutu kana nga buru no kutana hi kurumba he hi begunte he ya akobati qadigum burum pawatate al iranya ke mogodi amagri hingo nyana ke mogodi hi kurumba he hi begunte he parce que angani Allah ko musurun tate ngarinta undi an hangan kama kalendi an hangan kama angane islamiya de sallim balin na buru hari baqiya antar ban sornara ado qabru ngor no woni mani baqiya yayi Allah farenti nonni arjana na woni anna islamiya de anna islamiya bana hurengutu hibrehe shakhalu nasna kama
mo ban gani kam jimu kuma li kata kaburun goro akona hurum bugundi nan kallem bugundi abur no kutana kana basi o to basi ayan gam musakana ko kama am musaka abaka hurenyi me na burenya de mati khintalle mun ngana anya tiduya kembala musaka mbaka hurenyi me na burenya de ni ken wureni ana burenga ta hurenma ga o ke bilenga wajibi sirega nakati himbi gati wanya na khairin ya anyime sirega makati ga anyime andi awnyana antange maka awnyana kamo moketa ota baka hurenyi me na burendi mo yire diga mu hilli wala alimun do me na gaire yalli abaka na buri yonkola nyede wa honuti yaho honuti ay bi shart kurem burundi musakama baka na buri yonkolandi al mu'tad yimbe ngani la dan gallenga mi on diga tay doro hada ghayr mu'tadin kem la da musaka de kurenga na bono yere am musakan so ganda mo yulu tammi anga to oran diga de betanay anga tanji ke wuyunu de bo kebri anta ndey ke mo di ta baka tagandi sikandi di ana burenga na tagandi sikoy kebri nga ginde na gamundi tanje ke wuyunu go kutene tagandi banendi mati ati basun dar hasa wuyana ta kan tak tene gendi hasa au sikina kini afiqina بسم الله وذلك الكهدي أيها الله فراتي كوبي حيكي أنتي كديامي كوني حلي يوسف مغا يوسف فاتي كويباني حلي أنا حلينا من الله مغا إكي كوني اللي دونا أتون تغي كي قد كيوا منا ندغا يما سمعي أرى كويباني بريكم بالي الله راه كني دوي يوسف غونغا ديغا بو فرعون نو يغري قري كبرنا يعقوب رمو بنو غري يوسف دو يوسف باتي ايوا كبرنا iya nyaketa honu koni togodo yusufu awa dinam batte adi hawanu dinam batte bo imagri ke mogodi maketa iya lagari nyana komunga aywa golli nyanganunga na sabunya kutaindo dagaran karangollenga boseri tori sagondi lungundi aha kinga nya serebe ndai ke mogodi annaga amundi ango tlana nya mogot narandaga wade ke sawre khanya sire manyantunga alla khari riga ti junubunga ni yankandi na ku selletin dia ma nabillahi musa gawrn sallallahu wasallam na fir'auna tunundi in sage khari nan diga tawra qasenga yusuf fati ga fati misran kunda me sori aqaburun khibarende ahuri lono minna ayam mangkanya ido ila gari gemme manindi keberenga on digarondi hangem palle kenga na abarke ana bangen sullogo ida wagande ngi go dabari gilli anna gamu gidi kullenga karonno ne kallam tenyugo ida ken dabari na wara ken no gondi na wutunan diga ira ahurel londi nonga a non dakabanan suro asoho adaba a tatibanen koni ho onda sorno ira bugundi no uci halle idigaro hangem bambanen kai non kana hon susuro
tatibanin kana maka tasurma bai lagarin gemme mani di kuma hay mo be jin taro na kama hada mare men ta konton hereya ida siti ti surumununga na wara hangin na kanendi na surumun yimbanen genge nilin dandoro na banen genge nilin dandoro ma alla na barken gini hangin ta ton bilisuya akanya ke mogodi anya ke mogodi hangin ta ton bilisuka mandenda barken kita anya ke mogodi ito ke mogodi ma Musa hinga warni wakati kebe alla gati Musa ndiga ado bani Israila ati Musa ado Yusuf ndiga di bate uchenda alla kamuna ati sini julogonu ku tentera Musa mayatu amagri awamundunu aywa ila yaran kasa nyugo koyay ti yaran kasa nyugo yede ati gani ya kubare menye asira ko ndawu hakatu yede be sura war kundu ona diga kentirnde ayu gonundi Musa diga yaran kasa ke munyuna wari na tirndi ati ke wanu kutu ike wagi wonyani annaga mun Yusuf yari ke wahabe nka iwa koyne nka sharti inka hay arjanna di Musa tinda sanka tanda ahillandi nganda kirisa ko mbay mobe ango duwa nyani ndangani Musa gane lemine Musa tindunge day adiga no kunkoy ira bugundi ira diga di batte ani Musa yato Yusufu amato ke mogodi ira diga di batte yaran kase kenya ke mogodi anda ke tankarage sine haqibani aw sagene nanya ko lemine kadi anda ke tankarage sine haqi aw sagene kadi agna lemine kadi subhanallah nawari lengi brehe alla komo surun qabru nanti barke ngoda bate kam yi lengi brehe de ha ke brenga popa pon diga ngonana la bangar da kemba kanu ay alla komo surun angar ndenna pasangar ndenga akarantenna pasang karantenga angar nde ago hadar no kube am pasang kem padaranga ahuren qabru ngo no kube am pasang kem padaranga Allah wa tuwana na goroba akramakum inda Allah atqakum Allah wa tunoda aramaremu aga be gandara Allah magade himbe gan kanunta Allah dina himbe kinyandara Allah magadina kinga esrebe kanu Allah dina tanga ankora Allah magadina tanga angarinte ankora Allah magadina tanga akarante angarinte tawra khairi be gono kentunde hensa munte kem mo bane gani akaranten qabrungo no ko be gana ken khairi bane wono kem barki gabe kem barke bane wono nan diga Allah ko musurun qabrunga nan diga jura na hangu kitenai barke mo kitenda batte komi ingarinte angana diga sigi yakari angon hankitana barke kitana Allah ko musurun pilli ke karanten ni ke ngarinte ni ko ngarinte ke hannan ko ra ho karante ke ken ni ken kitenga me ke mure heto karante ke kin hantai de ay Allah ko musurun i hadarra i karante ni branten sunna hangai ko ngarde ngoni kallen hannan ko ra ho karante ndiga jura Allah nim pajun suro abarken sabuda na hokara arna hinne ke ndai ndiga jura Allah na kembarajen kininga anganda khairinnya komeda akarante nda ngarnden su Allah wan barajini ndiga jura anke nya ya gentai aya ga wanke anke nya da sehemu ko awangen sehemu ko manna kin gabar
ndiga jura are ndiga batu kamane kunta bana de ndiga jura na hokara arna hinen kendai are ndiga arna awa ndanya kamane kunna bana o kebirenga himbe ga konni ndiga jura kenyan konni ndiga batu kenta konni de kaburu bati en paramuntenni hilla kapengeni nga kaburu jura nde ken kanuntenni adigantenni anta alla ti sudi alla farenti sudi alla kumosurun ti sudi ti kaburu jura ye ta konintenni qilla maknya harami ya qilla maknya kahiragoni mi alla tanabati yenga onno ko ken paramuntenni manna on kaburu jura ye ngilan na kenya kaburu bati yenga ti kaburu batan nani ke digame mi khairu wardin fi saqafatina kaburu bati kenta oku o digan kase ni medime atu inde me kaburu bati anta o digan kasendi anta o la da kasendi anto mo kasendi kaburu jure mbane aw konni kanu bigo kono mo gaire abba maran kanne ahulan kanne ason gan kanne kaburu bati anta ke mukadime anto to agundi me anto gollendi me anto hindi me kaburu jure nyaw konni yere manni an ho to saka hoy himbe masai himin wa nyana angen dangen danyana himin wa nyana ga to be saka ndaga saka mani Allah fare Allah sallam atukuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha atinga ni ga da ka ba kaburu jure nga khari jura kure mun nahine dai aya ma ken ko ni gere ken ko na kutana ati aw seren simman ni lagarai bas ko go seren simman ni lagarai adamari man nan kabana kenya bo ken ko ni mo yimme angana digaro ken yimme ke birenga kaburun su hari kahirin kaburun ka allo digana jura ba jura ni man diga sigina nya kan sakai ke kahiro kore amalle ngisima ja kalillahu honsu awan sabar ni wantan sabar ni awan ngaju wantan ngaju to kibiringa islam koni ni yagen sago khaburuma na horenya ni alla ko mi gandai awan na hana kendi na hamko ko mo burenyi mi gandai fasuru fil ard fanzuru kayfa kana aqbatul mukazzibin asun hanga suya hobbe on den on ne khaburu bati e kembe on tenni nga o ko ko ni madomi kemmuku o sakafandi maduma mukadi ben Allah ko musurunga no kube ni sagata na duwanya Allah na hinen kendiya asrini ni sagata na Allah nyaga kaburu ke hadarranga Allah na ampa jun suro sakana ke barken sabuda har bantai Allah sallallahu alaihi wasallam ayira jurandi kiyon kulleni ebe an kaburu jura e kiyon do kaburu bati en dabana adiga jurandi ay jurandi kanne be konni sere be go diga na jurandi on kemme konni kemme basiya anga diga jurandi anga ma kenyi meko anga na hokara arna hinne ngeni huruma imdi basiya wa huren won na hine tingarin te njurandenga na sabunya awa walli aw qirem bakai kitabu ngono kitabur ruh Muhammad sallallahu alaihi ati akininke ti nyonkinu yo qabrun kan kambirande ikram wo nyonkinu urenga wonno kube ti nyonkinu wonno kambirande iwo metu iwo juran lanuntu ngala kun kitabu hay sere hakke be go kuyini i hurenga kuyim kurenga atim pamiya honga bay ken wanyini ango duwa nya narna hinen ke ndayo me kendo anyi men diga na ngari untabana
سيدنا بلال رضي الله عنه تاكي بالله فارنغا فاتي وتي وخور كسران مجنا ورا سيدنا بلال أتاورانجي مو شام سيرين جمانينغا هاد لنجا خبرونغو هاد لنجا خبرونغو أو كومبندي نقوبانغرا كما gilliken kota mallenki matgindey bitoku adda kana wonti maga qaburu karanu ko kama kara akui alla faringa alla farinti ya bilal qad jafawtana ati bilal ana golle ngasade alla toyde akui alla farina kara ammo hay hoyde anke lima yire ngoma doru sino manme antarni har buginga ke qissa ya'rifu al-qas wad-dani beswatu bulari di mo surondi ari madina yani mahallu shahid adiga bengabeni sinan kuy hurenga awa munda anna li qaburunga kinga bingeni atu akem banyu go konniki bilal inti kuy alla faringa iwa munda illi iqaburunyi ihabiya aga kuya ma wariya bokini akem banyu go sirengo kuyni hurenga umpamanga ken wangi nanga do nginarna hinenge ndai bokin ndiga qaburunga anyi min tere nan diga kina an hango huren kama an ga ganda an me islamin ha anyi ma na hangitana bas ho yo kon dinni abtagu ilayhi alwasila ho ya sabu ina suni kata allah tanna ke mundu mo kem mo gonya ma faami sere gabe ma sere ngo barayen kitana ho dia suna yuwe donc bilal raken diga e madine aga himbe suro khairi be ga waradi ak sanga benni aga khairi be bugu madina konga aga benni aga simman alla faringa mogobe aga benni yobe na am patendan chemutu nan diga kaburunga na hakore way hurenda awan khairem bakai anga na ken kanya anyi mo barajen kitana kendi ndanya kombe ni ndabana bismillah ذلك ati wahay gara kibe ko yusuf kabare kiwo gilli mugunten kibarin yayi ya rasulullah ke manya ambire wahay gara kiwo tuna kina ke Allah fare wa farina gunu katange mawlamin ya rasulullah yange manyi yusuf akhirun nuqunga bira kebe igari himpanka nanti kunga iwo dabare ke dabarni ange mayno de wona nya kammo wona kare wona ro kaso abana gamundi won diga seri ke gatin ay wona wara grendi ange mayno de wa ma akthara an-nas gamma kango boga be manya ya rasulullah to munda nui har kem pammin nganda yankendi yani ma harsik ange pammin demo in to ngondi allah fari hu gaben to ngondinde do gaben to ngondinde kem bal hujan sigide na ke meko ke koni mo godi wubi no ma sinima no himbe naka amma qara amma sahante wari sirima masalanda aywa ke bida hujan sigide asigi makan kon kama asigi yahudiyan kama bismillah aw gilli kabagon wa himbe go hontu baka sirendi kin gorim bakena ke daiman allo ken kunna qur'an ken kantade Allah farangin tinya gana ay wakinyandi ndeke ya musoide qur'ana muso manya qur'ana manya maganda wajunde nyai
taga hon suko homandenda kini gorim baki gantadi kemi manang anta dugune kinga oke ayyin anga bonda dina alla ayabaniya aga kamunundi maga munyendi taga hon modangini ku ayanuya nani ukunga iballindengo baka atakasiyemma kinga benide ya aya sengane ke wadi hakrina anna hanam wasli وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون آية غبن ودي ميو الله باني na onko inanga na Allah ni enko yanga kamundo munyendi o so kerna dangine on tatu mi ken khibare ya ali yakun karrama Allah wajhu ma aksara li wa azu wa aqallu lil mutawaizin sayyidina ali ati waju nenga benni nka sere be ga wajini ati kenya lo ma aksara li wa aqallu lil mutawaizin waju nenga benni de nga waju ne liganda na kenya gabe okay aya mananya konni anga dangini hohoyi munyendi anga wanya yin bogon hoho de ando kamunna asu alla la ni yanko inanga awaban na ko inanga qawonta to ko be mekare bismillah adi taga hom po gabe manya iga tungondi ni ti alla ide magantan ni nya ina wa kapai iwatu nan di alla wonu ayani tagandana nga ayani warjagandana nga ayani ngarindana nga ayani karindana nga ina magan kuto kesu sabatin da maganta bani nawo o kebirenga ke sabura ina taga hotana batu na ka ho allai anya malika yawa anya annabi mewa anya waliju yawa anya kiyawa anya qasoyawa anya hohosuya anga tungoni ti allai ahonsu anta yani nganda hotana ka hay ke aya okinya ko ke la kinya to onti hilla kape kahira gon to gon gabene o hilla kape muren kinga hilla kape be go seringa na kahiriya lakinni kan anga ti alla abani ani jatin kadi abani ani makan kutondi abani ani gollindi kimbali makan kutuku ay qur'ana ga yangan ko be makkan ko idu ante ngo kensu alla da maganda abani ani ay madu ngini agiran kam bingo khirni sero sere angara ho ko alla aw khirnan kam ngati alla ayani warjandana ayani karindana ayani gunindana ayani kuindana ayani nganda hotana ka hay kebirenga nanti keni ke anya kahiriya kem mo bani khani at-tahlil wa tahrim agana alla ya ma angara ko mi wara kem batendi bane anda kenya alla Allah tin ki haram tinni a harami ke digan tinni adiga ken ga him walla ma bismillah yalli awa kafirin dun tinga ko yawa aywa masiba kufarin dana liya gilli alla yanga ngata yunga mi dun tinga wa qiyama sahanna liya juye magandini ikunga ninta kenseda kibira ku hiliano de alla faranyu matu anga kahiro ko ni alla faranyu matu hini hilwono masiba lina an kufari annan karakin adu ken ko benga awa ken gara diga ndamma ewa kallen warnani ken mo gorde ba sandi kara ko tatu de ba srebe ganda karaman mata faqad qamat qiyamatuhu anga kara ke be angel la gara ko ni jobesa ya ko men kanu ke wure de annan tubi ke ko ni hilla ka pa ndam gobe ako ni gulibur ñu anda ke mo godi rangan islamiga ko men ni hara to tubundi serendi kara wakati to anta gre kita wakati to bismillah qul ya rasulullah ngoti dangani kebe hayge kianin ke killenga de kinni mani ngew qirindini kata alla dinanga dankana ko kulle kamma nke mahalla min gollen ke ado yemmeso kenga dimbatu ho ga tokki dimbate kensu gollen ni kiyai aha ala basirati dankana ko allati afarenti aho kan basiratu
nge golle ni kenye himbe ga to kidin bata kana kenni kenye na komun kri kata Allah dinan ati dan kana wa na komun kri kata Allah dinan ati dan kana wa nda simma he nyagala he am pakar lampe bismillah senna Allah dangani baka hillaka honu ma wange mawla min maya gelle hillaka pane ya rasulullah wa maqindi ange mawla min kane ko hosu harisu maganda yugunyani iwo farina gunyana katiya makan konti ti manni Allah harin gantanya na malikanga ayi ti Allah fare akida hare su garangen kana sunu yugonye asu hare ya gare mantanu amalika mantanu alimina mantanu asu yugo akon ni himbe da yugo an da kin tanna da sine wakati kebe kem patin anyi yugo kebe kin hare yuwa kun ya kare karantin ti hara umma ya gare manya hare hina amanya an binyi mehina da garan konun yana Allah walinga kin yana بسم الله من أهل القرى وأنيانا قد بقورة دون كونوني هاري مرهنا بادياري كم من هنا مكان قوت يلي متروا ومنيندي إمبايندي مغمبي يمولا غارون غنيكينغا ويكون كانه نير هارون غاران كتانيا خمو إنتري دونادي إنا مغو إنا وري إني تاغورا قصوم باي إجمانا قصوم باي بسم الله كبيغني الله غركان أرجانا كيام پسنغنتا يمندغني إيغا كانوا الله تعالى أغانتا حقرين مكانكو أغان كانوا الله مغانا الله غرك كاسرين كتا أحقرين دي بديغامين كوني كودا مكانكو غا مرادو ني بيسو كهمانتيني كومين پاقري أنا الله غرا مندان غلوندي أنا مپاقري أنا الله غرا مندان غلوندي أمبا همبي نانا دونا ساورا كندو hara yugo ninga lagara sawura mani hara yugo ne kiyan hangan kamma haqqarante anta golin dunada parce que duna hure aw kala duna khairi agama digana agama nyima na wonye minadi ke sawura serenta miline kata dunai maganta serebe sondom pinke an sondunga lenga hingi bismillah adi aw kemo odi adi o ma hoki maganta awa yugu nyeni ne gamundi o ganda wucenya inda tampi nan tampi idi yumatono ma bira kebe harunga gigiran gutu ina dangana ko kade nanti kunga i garan kutu keta ganya gollenga de bismillah keta awnyana halan kunya gala nanti alla gan lahidu be kini wa kebirenga harenga kenta kanyana karkui amma to tambi e manna halle qari ni to kemmo godi bane ya nasruna o gude mandenga kusagarinya ona kusagariya mun kisinni o gara ken kisiyan kanu honda ogu yanga ngata yokoten sagandini bakka konnunga ungane junu yemmu yade o yiga narti anda sagane de kibra aw kemo godi Allah fare yesu bokka sampay man aranga wodi o beri lenki kin anyi ma khalle a worni gri o yesu bokka lenga gri mo gobe gri mo osre imbe gam pasay an kallamun tay wa harun sunya kemo godi Allah fare isu tambi inda giran kutu wakati kebe tantar ninya comme an pay mo be lenki parce que odi ke sora wakati ndani Allah farim makkan taren koni haragun palle amalu me ke wakati ndani an qoton tasui ke wakati an qoton tasui oge sawra akona ku konada bismillah ati dan kanawo annatu tagasi qorinya harun qisanun dide hakira siren dun konun dade kebira ngana harun qisanun pay hakira sire ango taqasini angatu nun nanti kew dangini hotana worni waluna gay qahana ma kana ki qur'ana manya masala ikundunga iga wa kusunu yimmendi de nandina masala lungondi ay kempide nga qur'ana ke ana honya tungundini
himbe nu gara kane kitabu benu gara kane de kari haymani aro honsu walangalandenya na qur'ana kidi honsu adamare min gallahin hohoy an dinandi an dunadi asu walangalanta ko ngadi asu kene qur'ana ke ya qur'ana ni kanda inye hinne inye suru dangani kunga tongondi Allah bega kata yusu buni ni gedendi kasonga na surada na segendi na nyatunkanga nadi habadi wakinu koyme wucella tendo deguyendo toranso halle ke Allah ta kontono ange mahula mini kallan ka undini na an digan kanne ngurgi na andi nan bangandi ho kama kinga sigan kane araw akanya ke mogori o sahabiranga ke suratu ra'd na'am ke kan makkan sura nyini makkan sura nun gollen ke bi a gollen kinye Allah bani nawo qur'an Allah kitabini mahallabini Allah farinye wanda kar o wundini gollun motu gene amma arjanna arna kinkinoy wal mayimbe arna ko sindikin gollen ke makkan sura su gollen ke ido qisani wonu nari na hakre tawo kini aro butumre kini farendo tongni yemunga na qur'an de nya kahirunda himbe gara ku kita halaki ke Allah bani yana no de asenga dani halaki bismillah Allah alam bi muradihi bidhalika adiku komponu yani kitabe ayanunga aha kitabe kan kitabe qur'ana be ga yankana ado kwani honga igara ken yankanni katange maulaminiya aga giran kamanga wakini tunnyede kin mota dawga wallahi himbe ga kinanga tagiri Allah tunnyani de subu kanne he turundan kanne he gijankat kanne he kroten kanne he koy mbakan ko nga ko ni mo be bi zamihum kempede wal haqq in qur'ana tawni wan haqq bismillah nga makan ko mboga be ngala yuminuna kumma tongondi to qur'ana gri allah kuntan ke nyana asimana goke kundunga Allah taala akenya ni kamaninga aga urgindi kamununga nani tawan ga gonda ma he anga wa wallide yani anya ga ganta ko nan tanwa kamun gonda ma ko da warina kebirenga kamu kewno gilli agama wari ke ngurni gonda man tay kini walminde nyayde anganda komben sigindi anda wucinne baga an gonda malo de an karna bil na maade jurte ke bil qor leme anga diga no ko an wotini anana kan nyadi serenta serima do me baka serena tiyo kamun tatenga anga diga no ko anyi me yagala ngina na kan nyadi gonda man tawri har bane lakini kay hore yani alla be himbi gara kenya kidni lani yana ngade kello hidade o yimmi to kanne katam laga kaba ho qore fo ho batenga himbi gara fo foga ken daiman alla o wajulu tikamundo munyenga parce o ya gana kunye ho qore ya katam laga kaba ho qore khiri batenga amu kaba na himbi ga katake khirini danga naka muke hay gonda man take wure anta nyingini anta jurutene anta magini anta botene anta karne kebira ken tagandana law hidade bismillah atikem balle ahanga nyuro la sikamunni alla qajandi kiyenga
aka jande qasunga kiyendo qasun su isuwurunu katta wakatiya ken konintenni alla maga ken pakatinga na kiye kebirenga kenna nyementenga duna kalle sinendi qaso ngi turu nyana tampille do bito segi nogondi sino sine kiyengi turu nyana sinen kota haken nogoni kamusiki ado tankarege do awa hakayo kinni awa digame aro nyana imega iwu yake turu be yana duna de qaso sine o sine lagra ko danga ndak nye bane kin ajal musammanga kinni itijalenga qaso ndo kiyen kibara mo nyimene kendi ala kulli hal qaso koni wi turu nyana nange muti kei gilli duna ga tago alla be gara kenge mundi kenga kin lani yana ngade kiyengi turu nyana nange muti ke haqya alla be ga kenyana kin allan lani yana ngade wonta kappai sine su wonta baka sine su ayi mo gondi bismillah yudabbiru al-amra allahu hinun kitini aw ayun bangandini aw sinan kunga agana dankana gungu ti alla gemalli magunga makanku allah ku konna gada illa ni yen koina gai ku sabura agana sagai ti aga nakara aga wundini paski kum makango masaw kuyi o wanda kara wundini ay masagai aw hinun kitini maniya kamun pinu uredan pinu kyo kalla kyo brene kyo kallangunu kyo magayankana kyo watunu kyo sahana kyo kuini kyo kumene kyo tuini kyo samma يعني من أنواع التصرفات أو يلنا كوباين نوني بيجو الله ما يكمندي كين يدبر الأمر الله تواني يدبر عندنا كين حقيقة على مجاز نقول كنوا دعني لما ملك كانوا كوارا منو يقول لك دبرني خيرين كوارين كني ملك أن يقولوا ربنا كوارين كني هونيا بسم الله كبرنا كوني الله أكيني كمانينغا أرا ونيلي كنا أبامبا أرا غير سبات الدنيا أو ونيني أرا ورا لقنيا ونيني مد الأرض ونيلي كنا أبامبا agiloye na kyamun ku sabura ngarin ta unna kata magahina kamba honsu yugo wadi honsu ri kitara honsu ri warra gidu ngongu nyendi gidu kaba ko qoro bismillah awa annaka mun kebe gani itire min nonen suqay ara nonu hilli nya kenni isnain a hillo honsu ayu gonda yagare honsu ayu gonda yagare hari yitu ayu gongono ayagare ngono itensu ite yagare ntalle munu na ite yugontano honsu yugondo yagare en honsu hillo alla ba nani bari ki digame islam nu ngamu ku o sakai nga yage tigi hada mare mum maga kenda ni qur'ana yang qadalla nanti ja hari gitu hari sohonu yugo ngantano doron ya gare kan talimu qur'ana yana koni wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn nonu hilli yakilemu hilli asu hongayin to benu ga campaign nan ta ko fugenga kunya o ta ko yite yugo fugenga kebrenga ido himbe o billi kenali qahunga kenni amani nga yo ta ko yite yagare kana fugenga kendi awlemu Allah hindi ko ko nyede بسم الله
alla wa uron kufarini awa ti bitenga annahara kiyenga ti quraynga arugutu urondi biten worni nangu sagana kiyen qurayello ken nogondi kay gameo ku komponu ni seru dangani yatafakkaruna kungo taqasu agar hibiru kanda haqqarante angana tawdan simme kuya mangara alla lani yentu mangara bayana kuntu nga haqqarante de bismillah alla tagandi kutu nyugay awan nyende kutu be kan tabana an kana yi iso me tagalle magunu iso me tate kini mogonu hilli an ne terene an go toko sengullendi an go sadiga ko chengunyendi an go toko kendi an ora fuade an go toko kendi an go sandiga tintinga nga giden singa makochen singa an go toko kendi an go no holongen no gondi an ande terne dunadi nguyen sunu kay diga na qita'un mutajawira intabana an nyini kin ko ngana gren sugadi aljinnali an worni kin ko ngana gren sugadi bagasanyani kin ko ji sapinyani asugani munyangote baani ne diga na qita'un mutajawiratun an wani kin ko kesso kindambe wallino an na buno bani an worni kesso kindambe an na buke bani an worni kesso kindambe qita'un mutajawira yitungo ke modi ke te wali doru wanga kummen kaso gari amana bu ke me kama ango toko munya hurendi angorni kocenga angorni munya dumbenga angorni munya kullenga angorni munya binnenga itagu tagu ntengo mera kenga kona kunda bari koni tagu mera kenga kundu kamundi adu wuradani hakrante ango alla lani yentunu bismillah وجنات الله تغني ناغن غي gilli inabun nagon ponunga ado sohonun nagon ponunga ado tamaron nagon ponunga a kunin noni gabuya de undabana ar himmenu kan tabana innonu banu wal manunu banu akaba konni maniya akaba kompai alla anganyi ni kesuka monte hadamaru ngamini ni tijiya jibane ason nago banendi angana nagondi lemburu ngadi mangoro ngadi buyagi ngadi mandreni ngadi namasa ngadi kewadi ngadi gantendi qarem pay wankarem pay zabangem pay na fugunyam pay aswo munye bani di jibani ngena sumini ni amma to kinni kahiya ke bali munye bani no jibani ngoni kensun qabana yitire ba itinda be bani yalemu nga munye bani jibani itun tabana ire mun tabana bismillah ati awatla na yitire mu ko yono hasangunni yugonunga awadda kamendi angandira lakendi ken kan akaba ko tanay kadi intabana way daga mun tabana ke maracenni ke tugucenni ke qaqacenni ke lingenni anwa yini intabana ken kan kaba ko jibane munye bane bismillah ati kay higabe o ku komponuni seru dangani ngo hakarante de indan ke ngara tanna yigandi ndambu hilli soro manna jindambu hilli dabare masiko dabare birabanendi ida kamen tabana ango tampini de angana hay itre mu go mo be igan tabana mo be ari gaboye ho da kamen tabana ho angatu lani en Allah da bayna gunna yada bismillah kebda ya rasulullah aga kemmo godi anginga na kayhi nan de kahirun masaw Allah an kana ni Allah hinum pay qur'an kamma awam bangensu himbe gan kaba kon takinga de kem pay kahirun diga menye himbe gara wundi nen nakari Allah fare kun diga min nan kaba konta inati yalle ku gandanya sejuranga yalle oku o nyana tagandeni wa kingani tagande kurumba idan gini digan kaba konti sereni mo ke konni kammo ti yalle nganda karana ya sejuranga law tagane kare serene hakaran ti andak mana ke koni ange yimete Allah na antaga anyi meti kunuga
parce que iqirinte mutikinga alla be garan taga killa an kuntuno kambo na ngundi qari aya bananti asma jopande nyanni dina sagande ngade jopande nyang koto sagande ngade kini nan nyanga to ikata o yimi hakrenga kibala so ambana alla ma ngatung tung hakran den konin tasikana kendi anga sai alla nin taga an sagai ayanin kalli ayi ngundi no kon hakran te tung tung hakran nin takona sikadi bismillah أولئك الذين أدكوان يمونا إكافرهم تي كمانا كمغان كتوبرو كبين الله غرا كتوين قمو قلوم بانتاقينو إقانونا كمغان كتوبرو كواني يمبدون كونونا يكون تيكي تيكي دومانون يا يمبندي كبين نان كتوك ونديننا خبرين يندي سلام أقول تصورنا أبدا مانغا ساقو كرنا وندينا ken sikanga wandi su Allah tan kahiri la gara kulumban tak ngan kanenga ango dumine yimbendi ngo sallini ngo sumun ngo jakan ngo higini bane hede hinu nyugo ngono manga saw kunye a wajibi ni masrenga saw karana ngundienga kini wajibi ni kem balan sallen taw sornanda an sumen taw sornanda an jakan taw sornanda aqida ngen kiya an tasorno himbe halle kunyu wanki inati Allah fare Muhammadu kibirenga angati himbe o nyano ga masaganga o kuma saganga har samanya yo qortinai a inna ahinna ayna وقرامونو سكياو أسو كمانتندي أينا أهنا أينا كبرنا مانا ديغاتين ديغاتي أو نقرا أو يقرامونو كبيا أسو كتني قران كتونيري دي كم وندم بكونو أنا نكونو تامي أدو بانا دي قرآن دي أول سورة نكبدي بان نكي سورة إلا ندوس كنو إسراء دي كسكن مغنى بانا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا نعتنين كنو مؤمنة سوران دي أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خرقنو النمل دي أئذا كنا ترابا أئنا لمخرجون تمندي كم أنكبوت دي أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من عهد من العالمين أئنكم تأتون الرجال أن يرندي كم ألف لام مستقدري أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد سيقندن دو كبندي كم الصافات دي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون تمندي كم واقع دي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون تمد بانندي كم النازعات دي أين لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أئنا أهنا أئنا نعم نديكتين نديكتين أوين مخرمون كبيا بسم الله يا الله فاري يو قرتنا كينغا تيانغان قتاينغا أو هنين كاني إنت أخوانا كينيا دي سيرن قرتنا هنين ينغا يانغان قتاي سيرن ما قرت كينغا دي غادي خلاتي المسلات أتانغانا ني يانغان قتاي قطو كندانغي يكون كاني دي يكون مينو يانغان قتاين دانغي دي يكون مي كاهرينو dangan kata yang gaben dangi de kebe yang kawa takasuni kenga fa inna rabbaka ya rasulullah kamanga akafari yedunke qoreyani serundangani kappa serun tunyangundenga wotu nyundinyana ngani kutayen no ni gabenga nan kaw ken suide
Allah subhanahu wa ta'ala aw yahini maqa wa qafarni da antiri gana awi duku namuni magara tubul la kutu himbe da kota be kenna tubi himbe nu ganda bara yimme ga anta ko sagra liga gilli goli bure nya kota ana hujan sukutu bakal la kendi na luzuran sukutu bakal ma kem palla na liga wal karim bismillah ya rasulullah ya anka manga atigi tigani yanga ngate ko den katunganga de ihlan kunnan to kimi aha kebringa allah hinne kinna maga marasa de allah ra kunan kai ikyani yanga ngate ko den katunganga ken kam magan sigindi de ndaki golle beenya kebringa allah nyanga ngatan ay digaro halleya sagero halleya kinya sabuni agara kafare en polo kanda angana sagero halle bane kafare ngono sagero halle bane kafare ngono bismillah adi yemmu wotini kunga kafirahu manni gama aya yankandi muhammadu kama gilliya kamanga kuma imigo musa kallebe konni kuma salihu kallebe konni ay metide manni kemi gantanya nada Allah fare akida ngani ta annama anke gongonda nan yananga aya liti kenna Allah ma wa inatu kandanda namo sere sudangani annabi be suri annabi nyimi anna khirkata Allah kebirenga wa kebe gani Allah wa kebe gani ayan pinga kenna Allah ma kenkida igun qahana annabi nyimi nan kenga ayan pi kenna Allah ya ma likulli qawmin hadi tikandan dana nyawo seren sumaga kibira makan kun koni kandan dana nga koni yumotun kandan dana nga Allah farenga manye kunya ne wen Allah fareng kiri hadi anta humada Allah yimira khirai kandan dana ngo besura kibira nga kiro talaqini har sere kamma himbe gaiti hare yimi sere sugani kisiye sabuya ango ko mun killi kata Allah ni ronde Allah dinandi ni sinsinda kama ken sura o qilli al hadi asura o qilli makni asukana ga horin Allah fare ko nu iwo ahun Allah fare nda tanna kriti kandanda na but Allah yani kandanda na hada yusiru dhahika ani kyo soyin Allah sayin ko Allah ni kandanda na haqiqatan ni Allah ni kandanda na mi awge mena ko men kiri kandanda na har himbe gayti farenga illa maki Allah farenga li kulli qawmin hadi Allah faren ko nu iwa hosren su fuguna da a hosren su ngai tambifu kiyan quraye aranda hoko de ramuko aranda hoko tambifu bismillah adi Allah taala Allah hotu ya gare suga kin mutunu yugo gawan no gondi wa ya gare gayan no gondi wa bane gani wa rampungu bane wa aywa lemme ke wula lingin tenyeni wa kalama jiginyeni wa warjagan tenyeni wa kuman tenyeni wa wuloga nyeni wa wun tenyeni wa yagaren su hasren bane hede ho go sar himbe ga no gondi Allah watu himbe ga ni ko kon todi abane bane bismillah Allah hontum kinga no kinga wo awne ga linkan nagasini aw kintu aw hondum kinga jidi lenkanga aw kintu ngongu che aha kege me qasu nyirai keta kin qasu ka bay keta kin qasu tamay kin tamdo bane awat kinni himbe ga jidi ni himbe ga nagasni aronya naga himbe ga jidi himbe ga nagasi nogon ken nogon qasu tamay ken ziyada keta awase ko ni bane bugay milti bane bugay leri bane bugay
kibane bugay kota bane bugay koybane bugay qaso bane bugay donc haqqe be ga bugay aw ken qatu ato haqqe be aw kentu abani bismillah wa kullu shay'in adhunnisu allah ta'ala ni awoti la nyiranye allah nta honya na tiyu i me kunu ngade kullu shay'in inda bi miqdar esawni adamare me be yimi anga wan kala anda hinu nyana kunu ngo annan pinu su kenjena o allah yimme ho ma hayde nyampondi gaboye ko su awnyana indahu bi miqdar asu lemundi manu no onde kununga ay kiani ke bugay atoke oda ke mugodi wallen dambe be gani lem pakke be gani lem mugo be gani asuka ngonde nya abunde ngene la ne naki allah da ya gar haqqe be no ndenga wodde be kelengi ko da kem pakatu ada mare mendi sugondi jagendi nandi yelungundi mine mine ndo bogongile ire bana kalle konato selesu bismillah kibira akenya toni himu wonten tuana ado hobbanganten tuana kenna kenye akenya ni tunga korenga ayani tunga urgindenga kebirenga alla bego kemogodi ke allah tina kuni ti yemme be agara digamin gundo ado yemme be aga bangandi ti digamin aga sumba asombana an kundi allah to gundi aga no gonda amma ko serra awatu angara ko serra awatu ke birenga am pakara to am pokoni kallendi de himbe ga wan no gondi am pakara to wadi de allah be haygati ikena kundo tanda bangandi o iwatu awan no gondi o iwatu kebirenga anga himbe ko ni anga muti husrenga de himbe ga an no gondi anga mu husre de allah ni kan honye de bismillah adi wo yemmen qadu kenyemme aga mugo wuron bitambinendi na huyugo ko mana huyugo nya husre gandai iwatu obre gandai iwatu wurondi amba na giri na allah batu anta munda tago ho sumbuga sera allah ti watu ken kama na so bayde allah ken kama ne munda awa kanunu aw wasono malikanu wati kemen kama nunga awtne malikanu an kun dinge ba adama taga bu kayare menye asagon suwa ma wuro ke de sisa ay gara su tokono an kun go himbe nyana ay kuma ne kenya ari lungu su tokono kem pasagai wuronde bitendi ambani anna grinan cele anna golli burenda bari ati watu de kontam ko ki kin kamana kella ke warade bismillah wasaribun ati wo banganan qatu aga diga kiyendi iwa qatu ambane bugu kiyendi nan diga gunnen bange nan diga hoygo dabari ko sire gandai watu ko buri gandai iki allah watu asare bunne nan bugu kandi kiyendi nan diga gunnen ken sare bu kebira manin to ossa manin to gillanga amma no wondi iwanto angari dunadi himbe ga wan no wondi angara ko iwato anga ubitendi iwato anga kuma na nyakuren kama urondi kendi gunendi iwato mina manin to yani allati wa hon sututa hayra kenya wala ngaloda waqad sawakunda wallahu bi kulli shay'in alim allah wa hon sutu wa hayra wala ngaloda yere kini da diga min ka huma me hayra wala ngaloda zanga kandi ango gunendi anga tabbitendi ango khurayndi agantan no gondi awalla kendi bra ko men ni mo tude bismillah wa tikin na bugono ina kagada ti diganan sagaru Allah maga awadu adamare mun batede
adamaren min kaneya adam palleya kum awa kum malik kun diganan saganu adamaren mun tangana gilli allah hinunga allah taala annatu anta hunyillana tisiruya makun seru imme ganda hunyilla agara himbe nya imenu ya lehi inda illa tiduya kebrenga nan ka hukeya iki allah aw gilli gara dar tawbi adamare munda ay kenka konoda malika nu woni wono i woddi kana nan sagi o adamare mu kanne ma an islami yo ko modambate an kahiri yo ko modambate kibla keni darun tagu tane allah gara adamare men dade kim allah no tangana haqiqan ma hagra malika nu koni ko woddi kana nan sagi do besuya anni kutana yo anni batana yo kungo dambate iwan tangana min amrullah allah hinu iwornandu jinnan naga andu samakun naga andu nyantunun naga andu hunyatun naga andu hokidbi karabanun naga huyugo ganna siribane anga walli anan futa mo yugodi aga nyan kitana bana wanya ren karna ma wanyu golan karna anga golla kusan futani menda mo yimetai huyugo no annaya bana angu halakini anga walli bane aw kusan ngi me futa mo oranta mo gotai malika nu nyodo be subate an sehente kuy woni wono kuntarna alla kendi interna nu nendi interna nya kendi an kenkente daima urambate ke ayanga na ke fam mosri alla ni tangandana nga masibangili alla ino kita haqiqatan nga ay ma hegara sabu ni wo dabari na kenya na otanga in alla konto otanga ndenga wa kul man yaklaukum alla fa tidni kona ga tangana kiyem masibana wuro masibana Allah wadni malika nuwa ay Allah ni tangana fil haqiqa me kena gadi yahfazunahu min amri Allah Allah yimme gara hibe wara anan kita kum malika nu halle anan kita na kibri anda ku wara nage kibri Allah yana sikki masibam gillaye katanga arsabu nu go dabari ne ke sawu to no antan kita kibri Allah yimme be gawo masiban tagana ay mira sabun taga na malika nu go taga karagemu kemma kita nda kita ga kanne magami karagemu amma kita o suka mande ke malika wodo subate honu nati malika nu asun tamwai karawoda ambate kiyendi uronde karawoda ambate kebrenga angana tangay pinko na sabun pinko ni awa fame mbalin na hoyugo konadi mana hoyugo dawaradi himbe ti lamurenga du tanga hongure hiti tanda kingara Allah batendi tan saku kenye dina Allah ay e Allah ibe be garo taga Allah ti ira malika nu wore woda nan sagi o tanga den kanne ma ata min amrullah yahfazunahu min amrullah Allah rahoy go utan kanne ma mara ku ka taga kunan tanga na ku to no kentan kitana ayna malika nu ku taga ayna masiba kitaga me ku na bunowa to an kitana me kunyi no kembiti Allah imani warna kan ne maka kum bati yenya ni illan kendo kenaka an kenni kutana yo anni batana yo anni kahiri yo anni islam yo kum malikanu Allah bati yenya ni illan do kim masiba naka Allah ni taka ken kan ne maka ni warakenga kebirenga du tanga yempiti anga wandu tanga nati himbe inda koni go gemme Allah shariyandi kempiti hillakapeya kempiti harameya du tanga hon koni ga nasinu bane imbe du tanga yempiti aba obre addigantenni asrenni akanuntenni Allah yimira taga honun tanga ti malikanu e honati mananga ndato ko kenga ay kitabe ke yanga koy
Allah faranya he eyo anyi mi gandura kello ni na mahillo yugu ni sikara kenga akinyan to da sabun dabari kim palle annan pigini Allah kindi Allah ro tu indi kinga nanti amakkabe o yimme kana o du tanga ku karaga halle hoda anta yenga kin wosuren sana hoda no genga kin hoburen sana aywa Allah dan pingini hoy angana magayanka ana ngurbi angana ndu khoronde ana magayanka ada yaqum billi ar kin tanga yengini hoy nyagamen taronadi hoburen taronadi laqen tanga yengini hoy hoburen taronadi ngade ampu karwoy as-sahih ampu karwoy tammu kindi tammu wurondi aw kembaka hillo ken tammu di kungulle ni na maga sallim baane kursa maga sallim baane da sirina ka to maga sallim malika no hilli wuram batti asabura urondo kiye angi da maga salle baane yana maga sallin gabondi na masalin gabondi na gabondi bismillah aja Allah ta'ala ke sabrati annaga mun ada mari mi annan dara Allah ma akul aywa ala kanda Allah aga himbe nya komeda anta bosinanga de annema ma anyi megani mo srebedi angana kembu duma wat kebe kibri antanya mo haliya Allah ni ne malliga Allah ko menne mana na khairi na to sabuntai kandan ne magadan kare ke bosunan abada ma sabu bure ngana bugani medi da sire ni akhira to kire mo sire anga wa munda anne man ma riga nga mo sire be ga wande ma gara khawara ati aya banin kadi wala in shakartum la azidannakum anga ni ne make ku fayme agan kabarun laqibi na yakem modi ina hoka hamma ibn atoqam mogondi anne man tabo sinanga anga wa munda honka hayqa hoka hammo ko surenga hoka panne ma ne man duma mogo Allah ya raya ken koda yuwa kinanga sabu suntai ngai ndabo sinanga mangana buga mogondi angwa munda honka hayqa hoka hammo ko surenga ina hoka hamma bismillah kiya sawun Allah sallallahu alaihi wasallam ato dangani anganda kawai ngaran sondo mendi manda wari hubuga ngar jagenga manda wari ampatilla huntenni sisa angani kata sahu be ganyandi anduna pinda Allah garan be ken sahu takande kari tanna tu ampe gara Allah kello hodi himbe ga ma baganda ga koti Allah ta bosini tanga ma hoyu gonya kinga na ko ona mani simana anga ma seren kariwa anga ma faindiwa anga ma jenewa ay kembane hede o ganta himbe jate na hoyde anni ni ngor honsi palago Allah farna kini mi koda anga na wori hobu ngari jagenga anda wori am paten konin tagi mo gondi khara Allah huntenni anda wari an sunnu me ki kantenni sisa tanna to anda Allah kello huyugodi himbe ga ma baganda to bilanga junubu awar jagan na gasni aw hatin kalli aw sundu me ngonondi bismillah wa idha arada Allah su'an alla ganda yangan qata illa muru tisiru ya sagandanta Allah yang kata inna de
aw nyana de ke zawra malika nu ngudam batte tanga ho godam batte aho digante aho kanunte kilmage hobrenga alla gana taw nyana de alla na malika nun taga ayana kenya ngate taga ila serem magati kunga odam batte mani sabura har saki ga nyana aha igo dam batte ga nyana sabu ya hakke be ga futana ani mo kindu be sukani mo kindu anda kiti bane be nan kita iranda kenge mede kini nangen kuma kun koyanga na malika nun kuma kun koyiya na koyanga ti sabulanta ikyarawo inda sabun siginda o siki inda sakunda o saka bismillah aman yagilli aywa besanay taga honun dangani aga mayati allah ide andati himbe nan kita ay ho horantar no anda daga anda himbe nan futaka won tasika ga wankita walladhi allah yani kamaninga awangu ngarendini aywa meten yakenga meten yaken kan nema ana kana allah meten yaken ko nanga khawfan honuna kanu ada honuna tamai allah na kenyana kamen ko ni gara hina bane gidi ho kanna kenta mundalli ho tamai nadi kinga mundalli kamen gara hina bane jama'u takandi wona di lenge ko krati hindini o gani no khowe kamme kendari o gollen so bonno wona di a kendari sa la ko tinno ko mo wona diga bugundi hawa nga ko ne kinye bane jama'u takandi hilwe kamme suga ndahina ho mundalli konta mundalli ma to kini kaba koy hajun da sorna halle nga be suwa munda alli nan gemuti mo be galli kala wakati be galli kala bismillah allah yana tabullen jopana tabulle be hakkan gani kotin gani ti jinga ayana jopana haqiqatan ara ko da aya banendi ti hankunga dabarni ken majazina mi haqiqa de ikana tabulle ke tagayin jopana qur'an de allah wa qaramun ni hon soy kera o konni kemti basiya hankunya na jillitini ay meda ko aya nyugodi ira hayga di ke mana tabullen takana wa haqiqan di hanke wo malika wo tabullu allah taka hunyani ngara malika nun ngarai ara hankun ngarai bismillah kibren ar-ra'du kinna subhanallah ngoni nanka hu allah tigandenga subhanallah wa bihamdihi ra'adu gidi kanne ngene awara mu kanne ni ngam malika be ka wanna gamundi tabulen khwarenga wa maga kem malika ka toni ra'ad yani naqiri igollen to gonga kem malika aw subhanallah kunna ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi inati anga gidi kanne be muku aken subhanallah kunna kanne ngene wal malaika malikan qasma allah kunni allah kannen sabuda aw gilli kammen mure ka bakununga allah o aywa kampren kanyen kini ana yemmen kitanni ti kampren kanyega agara kanu kinna kita ati kafirinunga iwo allah farin farangal lemmagunu allah jatindi inato allah sembe ada rigande ken qotenni de sedem ma awa an kanun ko tagonna ma kini allah jatinga de ima ken dabar de ina ken to kono kibra kammen mure allah hayra kora malika be kammen twaringa ma tabulle aw allah subhanahu wa ta'ala malika nun ka subhanahu wa ta'ala yana ken kammen mure ni allah hin kuni wakati ni allah dun kono kammen na jopatan maga nyime allah hin kuni wakati ni kammen mure haka hinga benni de ayenu ngorna kono da gabe kammen go konalli kay hore ngeni hon so da batte hon so da kammen batte ay rajo ko ni kampren kanyi ami janga ngatewo arni kambre
kammelli wakati kamme mene mawo yura nemando yangan katen ka huma me wakati bane di hibane di ken kama ke lawde Allah raw kiya sam kamme wurin Allah hinkuni wakati ni kamme wurin Allah hinkuni wakati ni aga nay khairiya ana hokka hamma wala in shakartum la azidannakum andai bonay me kebirenga ana girne bakanga Allah hin konne ngo bonel la tondi ni kampren kanya mayang kan no kuhina na to Allah hin konne ngo mana nyano amanya akaminga na jope na Allah hin konne ngo bodi arabu ngoni makka tatte dagaran karante Allah farenda honu kiyai tindiga krikata Allah di farenga aywa bira kebe ga kinye ati dangani kharin kibari muhammadu kamambe agan killita bani na wonga koni aken da barin denna kan ni wa magudu kullin yani wa magide yani jaga wallen yani wa megen yani haran ke kahirin digan kore ke koro sahaban pakarenda iri kata Allah fare ngai ti Allah fare babba o ma keme kahiri wari o ma sere waran sunu menga bunda ke yugo o ma sere wari agan sago Allah dina Allah farda kasagi katai isagi katai Allah farenti olli katang ollan kri kata Allah di farenga asage digambane kedi ara ho imme ko keta kinnan bun dahanan kallenga isaya kata Allah farenga kari Allah farenti kasage katai harsa tasikandinga igawono yokmana haren ka dangani Allah farento ollan kri kata awa Allah di farenga annan tungundi aywa yokmana digamu futu meya awi ikannan kutun digamu kuya iya rengai tabulen go kusaga jope on Allah gara kono go ikan tabulen jopana ari mago sikki ikamundi iya gawai ango hamana bani a gidi na metenya bugundi nan kusaga da gide nyugo siri nan diga gemu kahiri go kannan ko take bani ido menaga ita hunten jonde isage tiwara ko Allah farenda gilli gama sehen jopa Allah faren polo di jopa atanya kamo aga yugo abidere aga yugo mbi tanda to kamo ati wahay nyanyan kinga Allah ti woru kan pren kanyan kini iwa nyana sere kita igara kanu ana sere be kita ida tudo kembate nandi ana yugo agenda kinya siribane ayanda ko ira wanya na besu in adamare mango no ko kannu kotoye kotai anna tuna dasiyo Allah da ana kampren kanyan kina antoan anda ken golle asiya wada ango no kusu ikiya honi tabulenga malika bega wadi ikiya honi kampren kanyan bega wadi ikiya honi ango no ko jamanu ngo kanal lengi awa misil ngo jamanu benu ma jamanu kutu ngo kaniya parce que ray toqi jamane ndi nam pa jumuno di iganati himbe bane besu di hondu ngangalenga ingati inta himbe ni besu yaho ona to ngangalege man sabura anta gene sorra su wutiri abi wutin tadi kera wi toko ino ko ngani pa jumuno di o so kaniya aywa Allah hulura kora on ko banan kanige kun kane de mesulin nganari aganda suro mo onati aga wotu himbe kanne mara ken kita nga sikanda di aw dangini ken kama mi Allah da kora ike kalle aga wotu himbe kanne ma warna bane wutu abane kera ke bane karini kutun to ta wono aga ken sere suya ibra saru khundainu zakiyun sawarikh Allah azka
honda inu nanta hakrantani anya mo daqiqun ala al hadaf angara tilehim be wan aw ken kitana naam kenni asru yan kampanga ngasikanda de ana haju tana bonundi himbe ga hitikenga alla qalle alla ni ngada asinga da to ngadi ira wutu himbe kanne maga on ken bani wutu ibra komen nan kanu kenga ango golle ya waranyu kolande sengo alla da ana kampren kanyen girndimba ana kanne maga sanin kita asiya wada komen kan wallahi de bismillah adi keberenga aywa tungu kirindina alla yada kini mani la ilaha illallah wa da'watul haqq kalimatul haqq da'watul haqq kin alla yada adi itilemundare kini mani muhammadur rasulullah kian tungu kilemanga angati la ilaha illallah muhammadur rasulullah anme tungu njope ay tungu kampai amma Allah fare sallallahu alaihi wasallam amma kinda nun kanne mu taro kiri yugo ke to ndiga kiri kata Allah di farenga ima taro kiri to ndiga kiri kata Allah bane de ay on ndiga kiri kata Allah di farenga osyan Allah ko ta salama wala ngati la ilaha illallah anga ma ko nanga ndi muhammadur rasulullah allo amaro kibrenga da'watul haqq kin la ilaha illallah muhammadur rasulullah himbe go wajibi ni Allah di farunda himbe gani muhalin yi haqendi himbe gani jaizun yi haqendi kiya to ni da'watul haqq nga Allah ni kirenye wa jagawolen ni wa gode kullen ni wa ay Allah wutuni timba ngu tunumi adi gullu nga jatim bakka ngani kebe ay serenta kentu jatim mampohe jatim mampohe Allah bismillah adi yamubinu kunga obati yad'una kunga obatini gilli alla tanai kun kanta jabindini batanunda bishayin ti harbaniya maganta misali aw ko misere be gari digaron fili bamba kata jinga ko sabura jinnan ki ikara kenga kebirenga jin kamanya ago kene ken kamalla kenga de daw ke mo yadi alla ni ikrindana nyimini alla tana krindana an koni wandu tabbe de nefu aranta nyimini de man sabuda ata misalim bay hakarendi ya garanga le nyimini andiga sigi lakina nan kitem bamba ji li an gonda hokoni awarni ay la budda min al wasila anna suni kace nyuwa dabarni ago jige kenan anna here nyugo katu mbegaro jimgo na kinan kene wasilatu kebrenga la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala kene wasila angana ken koni wat kebrenga antuki allah ken suni kacina da'watul haqq nga hotana andar bani sornanda bismillah ati kafirin kinde man harbaniya agi borunun qilli ata manya huwa haqiqan di illa fi dalalin ma ganda ana yebi nyanita ana nyambala ko nyadi aw ko mana nyade mi haqiqan da ko ba ganta man harbaniya ko mundini ikamanya maka honta marwa kinangi ngawa himbe ndama rawa kinangi karanta bismillah hon suwo sujudini Allah dangani kempo wa kamundi maga ngunyindi ti nyonkilunga allinda nanya kebirenga
kamundo nyen dunken su aso kenyana ado honun kawno ka kungo sujudi ni alla da nyen di naqi ko muna hagen qalle bismillah ngatta honun ko sirahu himbe wo sujudi ni taw ngaw himbe wo sujudi ni karha ngaw be su ko ni an sirahu ko ni an wo sujudi ni alla da bila godumi awa subhananga aron ne lamulanenga on sujudi Allah da Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ran kibari nanti hon suwo sujudi Allah da ngasudan hilwai to be kara allinda nanya alla dan qaba wal manga manya hina ko inga e wan kas ho gan sirahun koniya ken suwo sujudna alla da sirahun su himbe ga wanya na allinda o himbe ga wanya na antalinda o besu an sirahu sogobanga awanya na nelenga awanya na kebrenga maga sigan sirahun nan pasanga ay maga sigan sirahun nan pasanga nanya karhan naqiyenga kengali adamare memba ni ari aro jinna adamare wonne jinna ka kunya logo taga honsi ko kana kumbe gal logadi himbe ga wanya nan naqiyenga kibri alla do batiyan qawa bismillah rasulullah angel nanti akidati anserunda yalli ko baneni kengani kampatun tagandananga ado munye igama jabu kanda ngutuni la alla yana taka bane an ngutuni dangani an kun gara bori nun tigi kengani alla tanai nani bori nu kun dan hamarana hadi iyi meda kille makin an kunga toranti magana nyonto baki du ya kille makin an kunga ke an kunna kinyana mani an kun mi alla na kamundo munyan taka kamundo munyan ko ni an kun mundu kallen so kendi agai me wadi bori nu ngadi e an kun gara hotana ka ho alla man sabura toranti maga na iranda tora baki du iranda imena hana bismillah rasulullah mutni dangane ngedi hingin den na nyorowa adu ngallana indabana de kibira mu'mina ngeni ngallana nga kahirin hingin den awara yalli kawabitun na nyorowa adu quray la kahira woni bitunga tungun ngeni quray nga anga islamiya bani sondume qurana ya galak ngo qurana ampin so qurana kahiri ay galakim binni ahin su binni bismillah awara yalli aywa ikunna kapallemu nyawa allah taala dangani ngeti kapallemu ko gara hoju ko tagawa ko mi allah taala ho tagande mo me kebirenga boru no ko tagantendo allah tagande kenya nyami mediwa ikun kamma osana hakarante suwan allah bakati ya ti digan ko mo wayi himbe gani i me digan ko mo ngan hujjan sigindi kamma ba hakarante antare ho ko ne batu kamane himbe gadi tagandane kebe linu islam wona udu kini kenga ya ho boru no ko hoy wotaka aywa kebirenga borno hugar himbe taga aro alla gar himbe taga kebirenga aga yutu bakka medi wa ni nyami ndemo meda aga maka sikandadi bori ma ho taga jango aro alla qallina nyami medi ina go kimo godi la yastahiqu al-ibada illa al-khaliq hakrande an tasiru hubbatun an kamanga maganda himbe gani taga nana ngade ke ngure ni anke ndam batu ke suni ho tagante ni
ko tagandira nda tagandana butem pakade bismillah qul amwatni dangani Allah taala ayani honne su tagandana kebirenga kapalle maganta tagandendi kapalle makanta batiendi Allah taala ayani tunga baninga aga honsu naqini honsu da kebe na hujan ko nanyima o warni misali ni wogini ken hakre ni me misali nga hakre ni me o kemba kamedi bismillah ati alla yang kandijiya baka tagulinni waral laqum bayga awangami tiji ke langiranga jinga boyenda loye kempake me ngame ngogindi ngame ke ahaiga wutunni kankanga abimbinde ngojin kamunni wazabadun adi kanka tanawo wa mimma gillihonga tuqiduna aga kumundini ken kamma awa yimbendi kengani munyen jawharnunga kange khalis kulle kire jagawalle anganda kana wara awa yimben kamma aga boyinda logoye akaw qadina nanya jinga ajimma ke kankan akano kankana mini bismillah agana ke kenya agana kaja suram maga mundu yesabu dangane mayo ke dabari yesabu dangane ati hay gara kebe ko kede Allah hayrni tum misalim bangandi anda ado batara islamin do kahira ondo islamago Allah bati endo bori bati a hayna misalin kanda awa jillinte ngame kankanga wakama jinga boyenda logoye dambangen kajante yoke dabari sabuda mamma hanyatin dabari sabuda ajimma ke go yimben kama aga boyenda logoye kanka be ga wakama wa ku hilli hayde tampa karenga de bismillah ati kanka ke aga jin kama wal ma go kaja hoke kama kanka ke digantem pay duro kundungan tarbane suron amma himbe kenga surun nahana kingani ji ke be ga kanka ke wure ado anna kamundi awa dambange ke ji be ga to kanka wure wayam ko at kiyam wucunu munyendi wona sogotai wona minitai anaro gerundi anaro gumbandi anaro lambundi wa ke be ga to dambange kawure kenya nyana awa magnitenga ayanya na yukinga bismillah ati kemo be ga ko sisade Allah taala o talinum bangandi ni kemo yadi kebirenga anyimena hayde bira kebe ngamen ngari na nyondai angna diga jin kamu manano kanka anga walli man khulati atanan taw abanganteni angna diga khana tuntun no gondi inda dambangel lo yimbe nganda kaje ana man holo walli kanka ke ayana kamundi aw kimun aw gilangu jaja kempite kiya tanali aya banganteni nga kempite de arne man suro harbane dambange ki ganda inda katubane kanka be gaji kamunda so yerne bakai himbe ga mai wallide wona hane tikeji ji kira kanka ke na gabu mo nga walla o digana film o dangini andar bane surno aw to ko diga ke maga mali sokundo yitinkitundo aw nyaga munga na sunyama kata makani kani anda jike duro nyino an kana ni akenya ni walli ayanyi kamundi o tungundo garan ko mo godi bire wo nyana tungu segene ahram parenni atanali nga kenta nyana tasrenni de bire nyugun gare aw segene atanali ahram parenni ayangali nga kengure tasrenni de
katakane kankanu ku hilli go nyana mo wele gare mo nyana ke mo wadi tun ke alla garini ayan sabatini wona hinati kenye makan sura nu allah ke ayana di andi bari na onko na sabatin di ari dallu na boru nun ko ni idukatu ari dallu bo kebrenga aw talini wo bangani na hakare ni mo kengali ke allah sabatin tenni abatanu ya sabatin tenni adina ya sabatin tenni allah tanane kankanye selama on tanakenne kankanye allah tanabati kenne kankanye tar ban soro bismillah ibrahim ati arjanna kasre ke o yem mundangani iga jabindi ikamandangani allah faringa kirindi himinu gara jabi arjanna kasre ngo kunyada har gindai lenki itampin dengani imma yang kan dengani ikalleki kan takamundi yalun arjanna والذين يم بينها كن مجابندي الله فارسنندا ati haranganda honkini kun Allah hara kenga munyenni asusususu na munyen pon sukini Allah farin jabin balinda Allah gara munyen pon sukina bane na me tana dabari na ka haykade ini du maganga sana tay yuda jaja hobri o Allah farin jabin balin kane langara de duna gabenni de na burin gabe ngodunari tunkan yuwa on gabe ngadi Allah tanga na kemme hillokini kahiri bane o kahiri bane ya lagara kota ana kini ini wara awdungini bismillah ulaika ad Allah farin jabin balinukum korosindi mo obure ngena kunda ita odingra kinni jahannama baydom bono kinganya jahannama korosindi mo obure kembure ni de taga honso korosin lagara kaman nuqash al hisab halak ay ndasre be qacaqaci amu halakin de kingene korosindi mo obure nga aha nam pinsu karanga ala kiyon yana besu kanal diga ta suka humandinga har bayan da ya hinadi ay kinda yana besu kingena kahiri da kahira umrin arno ksindai bismillah geti yemmebe aga watu nanti himbe ngara ken yankanni katange malamin nga gillan kamanga ti tongunyani himbe gara kento nan tongondi kero yemme nambana wa ken yemme ago ke hinginta kondi inta bana de serebe gara tu mahamudu kalleke tongunyane agri allah akmali tongundi aro serebe go camping ginta kondi kunna bana inta bana de harenyani ke kamga abdullah yatim lemenyani o ko wona abdullah remenyani o hatuna abdullah remenyani o yime menyani inta bana aya nyanga kodi allah faran patuna hamzatu ara hawatuna abu jahal hamzatu tigande ngadi baski kenda tu nandi allah na akalle kikinai wa tumunyani wa allah faringani abu jahal kembe uyengadi basana kemma war kemogodi kemmo hingi kemma ason men pingi ama kemo wari ayanga kuyade nka qur'ana yanka mo sabun banen takare karne de kere ke ayamu hamza da ado serewo sere gatere atabaten kama malagara kota gongonde ke ga awo wanna ke hamdi abu jahalida ado sere sere gatere da bate malagara kota kende serenna tu allah farenga na tu nande aro taga honda bana allah ma na tu allah wa haso allah da haso besuya ara sugande besuya ara kanudina besuya kebrianga kenne hamza banginga ngal ma sigi kennan pinganga de osumbana
matunta maga aga karabani anyime aga harna gon kini bani anyime fasangun ta ko duramantada ay kunni Abu Jahal famu mo bismillah إنما يتذكر إلى الباب أتحق حقرا تنجا غاجيني يا غير كبيركو حقرا تنجا فهم كوني حقرا تنجا الذين أتكن يمني إيغو تمانيني الله الله يدوما الله الله يدو بيوتي مغا على سب ربكم قالوا بلا كن الله يدوني كن تماندانو كن أنا دانجي إدي يمنغا إدو الله كمنغا الله يدو تماندانو كبيرنا كوني حمزة مينا بسم الله إن دا غرجاني لا يدو قتنغا نتمون دين تغنو نفردان تغنو إن تا كدبرني كن لا يدو غرجان تكنيانا بسم الله أدو يمون يناكر سيرة دنغونونا يوهون تهونو ألا غيامرني تكيم بوي نانتونا تهو ونا سوني كني مني سلام مغون قتي مارم مغون قتي تغلم مغون قتي Allah tona kusoni iwa sonni asuru sonni mo bismillah hakaran donni koy kenni yemmo benugo kanna ikaman gongondenga iwo kannaga korosindi mo bureke wala kebe ko nanti na komen jate nan pinsu jate dambate nta hoho ya hana kinya toni sole hesab yo kanna kinga kum pakaren ko ren mo osri بسم الله أدها قرام دوني يموني إيغا صبري الله جاتين سابودانغاني صبري الله جاتين دا بس عندك هموني صبري الله جاتين دا هو صبرين تني صبرين تنتا الله دا هو صبرني هو يغدا مينا صبري نتي هلواني صبرين تني أي أن صبرين نمانا كندا دي صبري الله جاتين دا saboda Allah jatin na bismillah karantin koni gani himinu wala sallin dumandi iga nafaganni ayo Allah kilendi himbe Allah gari warjaga kinga hugabe gawi maga ina hugabe kini Allah honne gandai maga ina honne kini Allah iwanya na gundonni iwanya na bangaini hakaran dunya ni himbe nunga hobbure nyontono ti hosirenga sere ganda samunta unyanga anna anyonto ti munyenga sere ganda antoro anna nyonto ti sawariyenga sere biga nan kuma anna nyonto ti kuyindenga himbe ndan kutu anna nyonto ti tokiyenga kwani hakaran tonga bismillah adikum mangu to siru kala garu sire ngo kundangani lagara atkenni minne kenni taare arjanna nganye iku ngorono ken kan gonni ado yemme ngoronani yemme be ga tongonni hakaranto kure munga hakaranto kus awa habanu ari dibakunga wa azwajihum ari yagle munga ari dibakunga ati malikanuma i worono hakaranto ku kamma arjanna do laqensu ni nyagalindi inati dangani kisiya qorewo ankun kamade honya na sabu araken sabare dunare de kala garu siren suro kinga nyankun dange kai ina kya konnida oui Qur'an wo komu walla kille khairin kita killen su adam misalim bugundanda Abu Jahali do